Odofo enen so memo akwa ba e dey emergency Ghana TV so ene ye call Oyerepa program ne dey e yade edusua dey papa nene dey asi no dey in fact me dey asua dey yie papa na wo hwe sene awarefo omudom ho papa omufra ho ani osi yes ani yes na chese chese ne problem aba ware ni mu a chese odwin ho a wonti ase na ekwan a mistakes aba and problem aba until na mo solve this problem we no in fact e wo sie nyina ekohwe ni esua de na obi a omware ofie na nka problem bi eni ho nanso be ma ne benya adwuma no na Xhusband bi eya dedi ento oba ne fa adwene bi oba ne ni nua be ma wo abrochire fa adwene bi na momye nkwa adwene kora oba ne fa ne yehwe se boai anasa amoa na bro fa adwene na ne die ne siye ohun ewiase eden papa ofisi wonya odofo a woni ne tie nanso ebe wiase no na akobu akam wohun obi de na koma ma ne dofo bia ma chese omo bobra omo ko manim nanso chese amabako ade wa ne hu sese bigimigimi won chekewe emo mfa ne bibia nsie ne partner nanso be wi achie no na partner ne mama disappoint no na ne nsesi fom emo kofie mpo a abusuafo obi ayi nani ama no menua amanfo hunu ama ne wo ware im yenko ne nsu ekosua de na enfe bi enwura ye de mi enfa ntutu ye wonfo yenkosua de no emra ewie yento nka won awie de woko and o betumi aye de chenza se do si pompa o me office na adu ha chosa no o sa fidie na cho mutifiam zwe eni o mo chere o sa cho na ase akasa no just as we can no osre wa baba kan asam ye kiasa wo si awie de woko o betumi aye de chenza me ba cho me da abedwafo nyina ase mo ma ne mic ne ye mame koso mame me da abedwafo nyina ase e wa konya mo de amami me da tiefo me chia tiefo nyina amo jo so ba cho from you Rose me ba cho ma sama me de ba ye koso mame mo akakra mame mo baba Rose den eko e yawaresem me ba cho yawaresem me nti Rose nka o mo check ne mic na ma no mon check the mic na ben kasemu no o se na emasia ben no ti koso ewie yeti o me pa cho ya orisem oh yeti me pa cho mi ku 2010 oh okay mi hu no enchi akese na meneno akachem so be ware me no kra menene tan be 6 months kakra ma obeye me ho ade menene tan 6 months atafe no free customer ba nti no obunkrugu nti ya me kohoba tie transfer ne ba tatare oh na so ye customs adwuma me pa chan customer officer ni mu apa o me pa chan ye de enti me pa chan ye ba tatare ni mu no ansanso no hu me no ka chem na me ye triba ka chem se o ma me enya adwuma o mpo obo ye adwuma na ono de opo ye adwuma nko be ware oba o mo no mu adwuma ni bi enti no o ma me nya adwuma me sirio enti ye wo tatare ho amu no na se o se obe ye me ho ade nti obeye me ho ade oye me ho ade ni wieye no o se ni 15 cd ayira me na mafa e ho ne de eye ntokwa ma meka se o yisu ni nsa ebo me kakra Rose meba uwi aya na wanwia me pa cho me kranye mpo na fa o fine me ka se uwi aya o fine me pa cho de bi sika nkwa chire o hu se na o de ahye baabi koso nti e ho no mom na ma me hu se ma anya adwuma da achi bia me ho be chire me nti me de kasaden kakra saa ene o se saa de ne ye me pe baabi mfa container nsi wo Kumase ha nti ampa ye benya baabi e di container no esi nti me start se me di nwi gum aton ba na so ma me nye emutre no nti no me ye adwuma me tone ma ne kakra hya se me start no ma me 2000 ene de sha se nti kakra saa mi hu yan se adwuma na apeja kakra ansanso ne watatare ni mu no me ni mi no di moto ekonya accident by me no se na de na fete me ba me hu nti bra me wo adwuma mu no me ye adwuma be 2 months na me ka chen se me ba na nchia besra no o se ma me ma na adwuma na me pe nti me nya adwuma na me se adwuma na me pe ye mi no nya ye moa enu nti na ema me pe se me ye adwuma o se da nti edi be 4 months na me se da bi sa dia me ko ho na me fa bag na me ko nti me ko na ma adwuma nti ne di be week se 4 days na me bae nti me bae no e ho na me sisi ne sha se eye me ya nti eye me ya ne mu no na me ka chene se afede me sisi na eye me ya pa nti e ko hospital kama nti bra me ba enum na chie me sa friends me ba ho a o si da bi o hihya ama me 6 months bi o beba fie ba ko ba be di 1 week
enti afi obi a waware me de abaya te se me nyiye na me kunu ne na Ghana ha ya na ye wo na wote tatale ha ya na me ti kumase na obeka chem se o hye mra ma me de afi na ye de ma ba me ntimi nkyere ma asem enkyere obi a enti yare ne be kan me e ma me to fom me bubu kra enti me wodem da kono obai enti obai no e na me ni di nkomo no se a onware biem na me se na obi a me yare na wa ba fie na obedi holidays a onware biem sei wo se me nware biem na yesi wa ware agyan na me se na we obi a me yare obeka kra ma me ho ntome na we de anya asem o se dabi chenchina obeja me na ofre me maame na ofre no so maame ti ne maame mama me madam de omu wa ha ya no mu bae no so obi a ware agyan a yenka se be ma foforo nware no enti we de enya asem bia na omu kan no se afi de wate ase enti no se ma ware agyan nya wo ne me betana na me si yu neja that time so no go hu me me ka chense me de me mpehwe me ni me enu tina ye tine ye be se ye bobrenti na se nya baabi edi fie si ampa so that time nyina kakra ne ahye efie na se enkakra sa enti that time no ne edu lentil enti me hwe yare na me yare na nya de se madwuma no metumi aye ampampa mentumi nya adwuma no enti me ka chense sa de o ma me nton madwuma no na me fanto taxi se de me wo fie a taxi ne betumi aye adwuma ede aboa ye nyina ogitum me ton madwuma no ti me ton adwuma no me de scan ma onu mum no frɛ ne papa ka kyɛ ne sɛ ye pese ye toka enti ne papa nso ye ka adwuma enti no wonhwɛ no mo enti otoka ne bi French de bre Toyota Hyundai Atos kan kitua taxi kitua ne bi to de ba na me de ma obi wokumase a ese na boy ne ye ka ne basabasa na me kunu sa ka kyɛ me sɛ me fa ka ne nko enchi hɔ a ɛhɔ no sesi ne ye enti sɛ me de kwa ebe ma menye ska neja me de ka na ma neja oba ne kunu me de ka na ma no de ma na damfo ne de ka ne duru hɔ a ma se ne sɛ na damfo ne twika ne enti waje wad be mu obi wa amfa mu obi na me se sa de omunton taxi no omunton taxi na wo se me kura me pe mitimi ko a metua wo wana so pe me pa cho e ma se na se wa se pension to me nyew mitimi nka ho hwe enti mi jai ka no ade ma wo mu ti ho de nkra de me wo mu nye sesi ma me nti ho de me ma nka ho asem bio nti nya me ya dom ma me pagya kakra me hu to me kakra nti me hu to me no nti sa tam no na me ye adwuma no me koji scabi opportunity and me 800 pe nti me je ye no me de ko data bank sa me de ko to M found ni B found marketing when you tepa me de ko marketing nti me ye ni 6 years nti ho ne de no kure ni me kunu ka so obeboa me scan dem od bi be ka ho no kure o ye od bi ka ho me so me ya na me de bi akoka ho tita ma me pagya fe na me hwe ba bia me te na me so me ni me nkumafo nko anete ma asem ba we yi ba ma fa o mo se me nua me bibia nti me ni o ma na ta fe na me hwe won wulum na ye wo mu na me because ye doors no afa ye ho kyire yen me fi owura kra ye dance ni sa fe ni me kura me hu se ye ho kyire yen nti e ma me ka che me kura sa de ne na me kwa ko yi scan de abaye so ni apai nua agu nwuram na ye de data bank de no ye data bank de no na ye de akofa nua no na ye de abebo dan so wagitum me ko yi 26 million me san ha san ya eno so gi se wo ka bibi ansa na ye de ama me se me di ko tu school fees na ja ye de ma me de ma me so me nua ba ko ye police ni ti woni me kunu to na be dan iska no e de ma o mu mienu so mu fa nko fa nua no fa me bo dan so ti wo mu ko fa nua ne ba na nya de se ye dan so so pa nya de se be so enu ba bia na me ne kasa sare onko gi loan na wo fa nka ho ne fa mo dan so ampa okoje e me de e bo dan so nyina wie ti ewie ye no e no so okoto private car na me se dabi so obeto private car de ne na koye 2 rooms mame na me ne enkra ne nko because ya wuniam one room no so wo ba ebi wo hokure timi koda hotel no meja dan ne dia ma wo mu ukuru free ka wakọ border so customer ya 6 months so be di 1 week no wo mode mo dan no ye timi jai o ma wo mi kunu me ma se kra ya dance ni mi timi jai ma wo mu da dem na me mi kunu akoda hotel ebi wa Greek hotel bi wo na ebi akubuku bi 3 days 4 days nti wo mo kwa na ebi ya saba back enti enokre o jetum se obeye dan no won de onye tu no ye tu no ntimi ntone kan nti obeye 1 ampa o ye dan no baako to ye dan no baako no na se wan room kro na me ne nkura no muvu ko ye konso na sika no e dan no atim no sika wom nti ma me je sika na wom no na me de ko ye dan no baako kan ho na ma mo fra na wo me nchen nyina ko sa dan mu na sa afi de me manya my apartment nti me ne no neti kama afi de na me sisi no nyame adom me ho ato me kakra ti me ho to me no
nya da smeti me atena because sika se ya no de brewa oba ebe so nti mimi yesa sa dia me start ya sai bibi no se da misisi ne kro ma menye na mso oke on de ma me ntoje ne kakra bi o se da enti ebreja woni ha enti ya no mawia me ho na me ton kakra kakra sa enti wo yare me wo hwa ne frame se me kun yare ewo tamale satani a transfer na ba tamale o yare me ko ya se obi ya to na du ene me ko tan ne ya to na du de ene ne yira na me tena ho be 3 months no na chese ye wo hwa no mu friend sa fe na ne ye o mu friend se ya man promotion bi ntino omla akra na chese wono koma me sa be kumase ti wo koi okoba e wo se wakoye bibia wi na me so ene ye bompa ye se ya me be ya aduma me ya bo waba so nti hono na me friend se o ma me nya adwuma because mint na fie sabi bibia betimi asihwe ne nan baaye ebi okura me mada ho ne yekọ gisika ebi ho so ono so efada ne friend man ebile niska enti na o ma me nya adwuma e be boa emi ni nyina ampanso o ma me 2000 se ne me fan start adwuma enti me kọ kwaso me start togo kwaso kakra se de be boa emi ni nyina enti me wo ho na ne nua baako wo ss na me kache me kru se sa de a ne ma me nua ba Oma nemra because efie ne yenwie de enso nkra ne wom to oma nemra me kotogo kwanso ne se boys ne be yi bi ade be kanana ye nyina ya so ade akwa echi se de be bo abofra na e be do time na obeko school na be bo an o jisu say yo ampani nua ne bai mbacho azif sorry nyahre koso ame onkomo ne ya mede na mesumi won sembi a mebusa nti yahre ni nua na bai me pacho ni nua ne bai anti bra ni nua ne bai no menene start adwuma kakra bi wana me de menema na so ano na me wo fie sa kakra nti da ko me ko achima me baaye no na me tenansia na boy bi baaye eno kwa me kura di ka afre me no si sweetie sweetie no afre me pa chan sweetie me nua na afre me se ase boy bi adidi na tempa ma ono so wa muwa no na me so wa ne ase sa de ne ye me dane ko ne to ha na boy bi bae me so o mo frem mama Rose senya wo panka bo ma bu nuan na me so o makuma no nya mi nuan no so nuan na didi matema sa abomdua na me so me fie die dua bodie ye modua na me pa boy ne chew still na makuma no edidi boy natam na me ye ya ne boy ne koi nti honi mu no na ye beto aba no nti o ye so obekọ na akoto aba no nti o koi no me dwene ho ana me hu se dabi se boy no so o mo ye ha time for my maybe se wo anhwe no opira makuma na e de asem foforo ba beto because me na me ne wo mote ti me frame ase ba ko na mka se o auntie se wo ba no ba ye no no obi abekwa amaduabo nyina apiem boy ne se de ebesi nya papa me so me so le amenti enti o ma ne ba ne ntena enchi kakra sa asem ni tutwa me sa afre na manaba ma se ne se adenti na makoka se me ma ne ba ne ntena enchi kakra Dabi na mabo mi kura mania na mi take sa decision nam say oh me na me neighbor friend wait o tira ho be 2 weeks kura na me nipa ne kasama bibia to yi a mi susu say bibia be ye kama ma se say dabi ni 5 na me ma me afre na adenti na opam okuma wonu nkuma afote kama na we nkwa de opam no na me say anto de fo kabla na mi kuna afre wo de mi nu de ni enya papa ehwa na me si dabi de asam mi ko de anhwe ye be ko bone na me frɛ ma se be ma se mcheche mo se nkyerem unu kura wa ye gu kura me mfa ho me mfa mu nyina mo ho wo fi sa wani ate wo frɛ me be abusu me miensani na so o da me frɛ wa kyede na so fa kya me na so na woni ma de kudi enti ama frɛ me mfrɛ enti nka da ba sampo na ka so wo frɛ because wa fa me se ba frɛ ko pɛ enti no so ma fa wo se ja ba da wo so wo frɛ me enti da de mpa kya wo fa kya me wo hwehwɛ me mani ate kura siri wo ni wabusuafo me nyansa ni wabusuafo na fe de na de ekɔ no ano de me na me de me ba ko school na wo di ni hu sika afi na no ye me den na me frɛ makuma ba ko ono so opema sampa me frɛ na me sister me boy di na me se o se adan na me sister bere me nim de da me nim kura nya se me cheche mu che da dance o se o no se o ma me mua no me de me mua no na oni me kunu be kasa afi me kunu frɛ me biem no chop money enti ya na me frɛ no na me se o mre yeska unso a wo ma fie o se a on de fie pa de enya de se obeba because o se me ma di kan kada se fie ni pipa no me di me din na aye na me se na me de agro na me da bia onim se me ni wudi me ye da di me din ko ye fie pipa ye mienu nyina eja pa de enti me nkwa me ntimi fa me din ye o se da ne no kra de ne wajira no so kra ene no kra nwale biem na me so nwale biem de wo so nua mo nkwa na ye de e wo me nchen enti ne sa de a se wo bre o muska sa tam so no e bra na me taxi ni wo hono mo no na yesa wo car foforo me nimi kun wo car foforo ma ase ne nchen eti e ma me ka che me kru se de aho che ni sibiti ni nti no omre
car ne baako nti car ne Toyota Hiace ya twen Ghana Revenue Authority o de baako buy no say na engine na say anche ne yekoye na ni be 6 months na say nti na car na say o ka chem so ni 1000 de maye nti me madwuma kakra me ne nkura ne ndi ampa so me de me say bi oni ska ampa me ne nkura na wisu ska o me hu nyina afede na no ye meden na me frɛ no na me sesi ano de ye di kura ho de o ka chem say me nkopɛ loan na me fanya car no na me ne nkura ne mfa ne di ni nyina nte na me twe ni nyina gu me fon so ampa so me kɔ me ofa ho kɔ srɛ ne sɛ onye car ne mfa ma me na me de betete car no ampa me wofa ye car ma me nti car no ye adwuma na mama me wofa bi na me ne nkran de bi ato aduane de antena emu ye den because nkran ne dos ebi wakra car no 1 week na ble 1 million because eni car ni mche den ni ahoden se de esese etimi ye adwuma na nkakra akra sa na me ne nkura eti afedako me wo hwa na me kun frɛ me se wo hia me ne mabusua me see you o chef February wa ma March wa ma April wa ma afi July afi na asam ne ye mani bre afi ayeme ha because amama adwinya ma ye confuse me hu de menye because me hwe me mu a menye me kun boni bia me didi na tem me oba me boa no se de ye nyina ye dwene kama afi no de me kɔ no ye kra ma na fa me tirim enti ma me frɛ ne na fofo se o mu pami kru chos ma ye ne boni bia onka na me mpa ne kyɛw o se me nya ne hwe ti me kra danfo ba ko na ka kyɛ me frɛ no na me mpa ne kyɛw na me de me misa no ampa me frɛ no e pa ne kyɛw esum bia se de oba Ross, fana se me ye ukunu ya oye adwuma o customs yi. O fa phone be ma mua o nya ne bone. Oba me bi ho a ho dwan. Oba ne nya ne bone. Omra uska. Ti den na ofe. O so friend say sweetie. Me friend honey. Afa dia dane honey. No fe me sweetie na me friend honey. Ayedre. Enti me friend na me say hello honey. No say aden. No me say oh me friend wa o say aden. O yiri ni mi o yiri me srew honey boni ben kwa na me dia yo so ma yo boni bia o de ka mi mu nyina ma hwehwe sa mi hu nti o de ka o se anya no ho asam kra no ka na me oh honey wo de me se o de ma me second chance de se se oba mi ye bia se de me pe wu nua mu asam me ni de obi atam da me no papa nya asam da ma ya me hu ade ko de ana me hu na afo o de te bia no o de ka che me na me hu o se da oba fia me hu ade ko de adna o de hono I just walantu walansa so ti okay ti fa obaye no obaye then na enti me fa cho o ka chere se me ni mabusuafo nhia ampa me wo fia no papa na obaye me frɛ mabusuafo no mra efie na me ni me no asi na me se me mabusua mra wo na ase dabi wo ni wabusuafo mla me ni mabusuafo na ase enya wo na ese ba wo na ase enti ye koshia ma akuru ntibra ampa ye nyina na ye koshia ye bisa na kwaso me ne me yiri tan se wa wari ajai me bisa no wanka enu ade ahye ne mu ene chese nsam no de fa no de fa ba enti wo kan no wie no wa ye ne ho se ono na ma command ne ade enti wo tena ase ya na busuan bisa se no ano no wo se na mabusuan bisa me se ya na de wukuru kan yete se na me se de o kan enim ba bia che se me ne try na me yare ye no obisa me sa asem we me ma me ne dance ni me ma me adanfo ba obisa se wa ware pen obisa se ma ware pen me se ma ware pen na boy no o mu fa ne ye Muslim nti ye ware ye nkra ni 1 year na family ni so mo mpene because me mfre nyame nti o mo mpene ma ye nware na ware ni guye wote ho ma ye kan ma ye pa ne che ma wo jai bibia ba me nima de kudie nti awasa kofa sa asem we sa de be ya asem se enu nti obegina so na odi agya ware ba onu momone dia ware gya nkra de wanka nti wo kan no nu se ne na so ye pa wo chew ye nkotodwe gu fom nti ye hwe ne ye nsiesie asem no ne ye nyina ye pa ne chew ya no kransi ho na ne papa sole ye o se aware no se nyankopon pese mi ne ware kra no ye na chiwade kra ba wa wale agya de papa no kwa sorry me pa cho kwa sorry okay sir you so bonani Church of Christ sorry penny me ba cha me pa cha Church of Christ for mu nyesa Church of Christ for nyesa akra ba anti na papa me hu ni so kwa sorry na sorry ko me what to say me nya sure so ko na papa bia sa asori ni di na da no so ko pe so sa sorry so asori ni Church of Christ me ba cha ti no se nyankopon every show senyakopon ne pese ye mienu ware kra na onde on pe ne kra chi kra oba wa ware jai de ne yire nware ne ba nware no kra ye be ka sofo ba ku sori jan o se won kra de won tena se kra so Church of Christ so Church of Christ sofo won kra won pe ba bi ntena kra won kra nye na asem kra na otie wono ne de ne se obegua won ti afi na ye
me kunu ofa ba kwa homete ene o sorry ene o se nkra me no asem we nya asem e se ehwesiesie no ofoko na konta no na konta no tena se no se he me kra me ka no kra ye ba ya boposi e be gua wale no eti mo hwe ni enwa ware no afi na ye ma hote because me na nyene se ba bia me kunu de me ba bedru ni afi me gina ho sana me so okay omu nwa ware no de omu nko because me niri de me ye biem eti omu no omu na mabusuafo no bisa omu se no wama me mechi kase no menya fort eti din no be ye me papa ne ka chem se me ma dada ne bana ma ne ba be wale me eti no ni 1000 de ma me no se obi no akwa na so dada no se wan kan chen so wa wale da no mu se what be that emi mu sore kwa bonten ba ya so be ma me 500 cedi kana me di misika to ye ne dia o mbe chemienu no mama me fa ne sesi no mu ye be pe da me de nka ho efie na yesi no obechemu 3 papa no na ekeka ho o na eche japade na mai aso no masin o so obechemu 3 no ono be fa 2 no mama me 1 enti hono kra me se ne fa mu 2 ana ne ba no o ne ba no se o mu no die no o che enti o mu die 2 me die 1 enti hono me sire kra ma me him kra ba enwi no me hu die me nkampo kra nkire wo mu enti me sorry ana me ka che o mu se ya ware ne wo court enti yanko se me kono se by ordinance enti se ayi fropin me ye ni nyina ofie ba ye de call court no kwenche ye de kwa ban me pa chan mo wari mo kwa ban me pa chan e no kra de kwa ye nti ye de kwa ya ncha na problem ne start ye enti wo munko me ye kona sa ban se me die ye 1000 krana meji atum because me ni me kru tan ye wo 2 plot da ya ke so 2 plot mbisa ne ho asema o so de ache ne wo fa so na me ne ye ofie ho na o so de ye na busua we na busua sa so wo fa okay ka me ensa ne ye wo ai private car baako e na me ankasa me dia me di misika toye no e na ye sa wo no Toyota Haze no ne me ensa no eno so me ne de o se ne ba no ne bo me dwetire e ma me ye adwuma enya sika enti no omu mame na me si yo ne omu nko court beche ene ne ho de ntokwa de gigi enti omu so mama mle ni so mu hwie nsu egu na ase omu agyawo enti ma se ne so be hwie nsu egu mi na ase ni ama ne pure water so no wa anom ti mi hu yan se mi nsu ni mama mle no na mama dan so aware ho denti he for mama mle na okay me pa cho enchi o mama mre no ye jawa ye hwie nso gu oba de na ase eche se ye jawa ti so ni ye hwie ya aware ne konkon aware no ye ne mi stefino ti koso mami ti hu se wase no pese mama ni nso kakra ntwi ni mnimu na day hu se wase no pese ofa kwan bi so na wo hwie nso papa hwe se me nya ba ma hwe na meba ansana no ti so no gu na se anase nso na ngu na se me kra ntina me pa cho mama na ntisumpo oza because mi mama mre no eti mi sorry no me sorry prako pena me se wo we ni mu ade nso be gu mi na ase no ye nso me ofafie ni ato fenso afa ho enne mu nyina obi ampie ade no mu mpie na wo hwe waja me na mi mo machi kasante mi ntimi nya adwuma enti mu ba enne agese mbo mabo mo de me ko enti enne meto fenso ni mu na ne nyina yaka oni atene fie ho a enti afi na me bu afu pa enti ma me wo fa mo de me ko share dem no mu pie koye to mu koye no ade chi ye kan se me ba insuo no ye de gu na ase na me pa cho man pena mo man fa hu mi na ase ene ho de pa se me no fa mo de me ko dem enti man pene enti me pa cho ho no ye kan sam ne me menda kwasi ada adwada meti baby me ko achima ti na meti baby meti wa mu yan se yesoro ho taxi bia be twam speed na me say na dey taxi driver this speed say enti me hu yan se kana ko gira baby kura na papa bi asi oba me ho straight oba ya na o say woni e fa o rose no na me se mba cho an o say ukun de wa back out afi my confused na me se dan ba cho ade o say won ware biem na me se ai sa o say an afi na me di papa na chi because me ko to asem de mi nko bi dentin na me se dan me ye ne say o say ma 2 weeks wa me kan hwe a ye de bibia mo bi abema be man na me say nti da me ye den wo so de agim number oba no afem si you okay ti na nurse ni bi ye ne ne ho madam fo na me ko na me say doc ye ne de abani o na wo so de kon akoma to ye me wo lawyer me ko akofa lawyer ma na ye ko ye anti enka me sika wo me ho no nka me nya ya asem ye ti di na nka me fa nya adwuma me ko fa lawyer me fa lawyer na ye bo pipa ma me se me fa nko pemi kru ne man me de minim se wo watermale se course no ko ye na ya bo na ba so kra ma na ye panyi ama na ko ye se wo tema habo ti me duadum na na so tema habo me si daddy pipa ya ko tema habo
makotem na ha edade by ha bo ho de me nko yesi ho so me nua bi adwuma me frɛ na wo se na ha kakra kai de na me so okay o de meba to mo ma me de pipa ne call ewo tema court community 2 ti me ko mo ma me bailing no mo je ne number ye de ni de ye nya no ne ko mo panyi ho no mo che se wo night nso de ye mfa ayi ma obi ene e kan ni nyina champion no mo so mbema na twen ade e chen ya mpa ye ko nya ndi pipa ne ma no anti na pipa ne e de ma no wa ama me ba ye sama pipa foforo de koy wa ama ni ye sama me third one na de koy ndi o ma me date de kwa akohia judge ndi obai e me duru time me ne mabusua koy no so te ho ono nko a ye ko ra judge no ho a judge no fa pipa no kenkan wie ya me so me lawyer no wantimi ankonti o ma ni junior lawyer ne koy o kenkan wie ya wo say na samukura no mode maware ne ba court no 2 years na kakakre nyanson eti procedures na mo fa mu no keni kwan se ho na mo fa tesensam no bebre no so ho na me lawyer no so no si dabi wo de yemfa court de no to ho na o matena che ne yenka ni nyina ofie because boy no mo ge na ko homonya ne hwe judge ni ehu yan so wa fa pen red no wa sam wa cross case no akotua obi anko ehwana bam mi pie enti mi pie na misu na me lawyer na ka say mi ntwa so ehu hia no de wa kai inside ho enti time yen gina nim ho no wo she inside enti wo pie ye no o sere yen ha onim de o yen nyame o ni ase ti ehore de antena me ka say mansu a because me hwe me life am abregu adwuma ma ye nyina ma ye adwuma na gu na me ba fie nti nkakra na start say adwuma no me sha se because me need 1000 nti bisia na me kwa akopɛ na me de ahye adwuma ase nti me ma enkura wa me nkyɛn na ye wono na busua no nyina obi an emfa ne bag so obi akɔ because me me brand san hwɛ mo wa bela 1000 krama ti me ma nkura ne tena obe 3 months said obi obeko school ni ade na me ma nkura ne nyina akɔye ti nkura ne nyina akɔye no na me sa start adwuma e bia me ba kuruma no ma be fa tra me ma ne ma na me ton kakra saa na bia me ni me nua mo dididi kakra saa e fi ho be sin ne antina they say 2 good years in you me fa say September aka 2 months 3 months na 2 years me ni me kunu ko bed da mia mi o mo na ko homa usde mi ni nko bed mi hunu po nti enfie se ni amunhia mi kan say 1 year be 8 months or 9 months ni ansa na asem no beba no se be ma na obi a oye adwuma customs okọ abusumi nsia na o ma afie mi pa try ti wo hwemu a wo ware be ma no enfie se na utimi ni hia mu na se na utimi ni hia mu antina wo ne mpesam kire no antina dos de ba no so sa ba mi no me obi a ansa na aware mu asem ye nka ne bebre enkyere obi ntin me na me nka ma se so nka nkyere obi a sisi ano wo ne ha ne se court se wo de pen atwam wo so abemai ono a onya omo makohoma wo ma wakohoma sebe wonu nhiem aware mu anigye no ena so for aware mu anigye no efa kese na ejira he mame na eno de 75%. o sa ajo wo hanche mu aduosun no ejira he ayena oba ne be ma nhia mudie ti 25 na ye masi eno so yes I wo no aduane amman wo si wo niema eno na fa 25 bonus edi mame na no kwasem ti me ba girls aware mu anigye no efa kese no wo he aware no mu anigye de ne fa kese the whole Ghana ben kese mu na jai rough no eni atopa tama se no o sa aware de anigye na de tin anigye enti se ukwa ye yimu ebupen oha ejina sen me de kan nyina ejina topana sa to the 100% aware mu anigye no ye mpaso nkomo no anu ntina me befa wo enti anu antimi anya adwuma anu atimi gu awade okay mama di for also ye counselor me counselor papa mama aware mu anigye no ejina he you antina me da se aware wo antina de minimu se so benya anigye a ya le gina mema no so ye ma ye benya anigye gina mema so se bible se oberema wasede ne so obekrokro oba enti so obema krokro oba wani gye so benya anigye pa e be firi ukunu ho oni udi nkommo
enkomo ne ma ware eso sebio monim mama ejina say her percentage SOMPATV is 75% paso girls says we say 100% adwuma na o paso adwuma no mama also antina de ntia me kan se sebio be ma bi hono be pe ne ire ne nada ono be sere onyane obenya wie no da wie a eni gie bi eni hobio ti mama her percentage nana dwomo e wo Facebook was say antenna 80% and person come so for me kosoba me 80 70 60 10% my yehuno antenna mama me say sebe ma no beda ono beda o moni beje sabi o moji mani no eni gie beba so wie na mudi agoro ni wie na sabi o be ma emuna one ne yiri ni nkomo one won sere je ni ho ti ma de mpaso nkomo ne ko 0 mpaso nkomo ne wo ho de na so sabe ma ne yiri di nkomo e ma ware no eso enti mama de chese aware mu anije no egrankuta hudie sa woto enti mama nkomo ne ye 90% against 10 adwa mpaso nkomo count hema bu pedi oson 70%. I just 70. Take Rose, Bama no, Usiano way. Me pacho Michiano enchi yakese. Oh yeah, they say no. Me pacho me as a hona me for the free. Me for the free ho. Inti me ko ho. Sabre no ye Juma Customs. Me pacho afi crown no apie abonten. Asa me ne Bema nkra family bisua kakra. Bi Bema no ye me papa achiri ba ye oba. Wani mi kunu papa ye papa baako enti bra kura aware no ye yin mi kura me ka say mi ye yantena ho no ase ye wo ya ha ye nyine ye ne ko enti no matese esi mi hu nipa na ba me nana mo ka che me say oh emu wa enti no boy ne so nye basabasa matese den kita hodie na oni onya ya ansa na aware ne baso enkita hodie no momu na ohun mi ne say o ka che me say obeware me aha na me ka yen say me matese me busuani no ntino nya de se ebeye adwuma se na ono na dikakra company fo no eho nyina nti me na na mo frame na o mo kata che me se ni se na boy na be kantino se obusa so waware pen me pa cho dabi obusa so waware pen me pa cho dabi dentina one be ma ne share one share na one chain mum sisi ano gina be ma ne gina so ba ko che se oba waware agai de ompe adentina wan kan je se obi a be ma media ma warida o ebia ma wo bakra me woba ana o de sie no Auntie me pacho onfa se me abaya mesisuo me hia be ma so be ware me no me hu se me kama bla ebia me ne be ma we kodai me ne be ma we dai me ne be ne dan etino ne dan hia we aware marriage one worry pain ejai den tina won kan kire no Auntie me hu se hu hia because me hu se we na me kona se me mama ni ti hu mama hye ne so mama se ma worry pain na ma hye obi na obeware me a ehu hia nti ma no ya yemfansi ana eho no so ye be hwa kakra mo ntwom fanto o mama oba no so no fa na tra na dwuni ni so se da bi no ebe ha dwun nti me oba na me hye obi na mpo se be ma na musame na me aminim so ma ware agyae a eni kwan se me ka kire na na eya sembisa ti so wo ho adwenkyira na de ama e Facebook ti wo fa na tra nti no ama be me pa tweni nti na mama mo na mane no ti edin fi sen ansa na be ma ne be hu se se oba ya me ma fa ne Holy Ghost virgin se wa ware crazy edi say me pa she worry 2 years no 2 to 3 years because that time na me yare no o say eda not e o so obi na born na mane sa na o ka kire me na me se me obi sa me de me gitum me ka kire ne say no kre na enipa no omo fu mu ye Muslim but omo ware me wie no omo se me ntuba nti no ma me ne so mpene ma ne ba ne ware me nti ne hon aware na nche na guye nti hono no ofre say nya de se obe ware bium nti ne family ne mra na ne family ne so omo de omo hu obi aware ti me ma da na bae ti tama ye kasa wie ne se oba ware jai bi eni ho a obe ka kire ne se be ma nware no nti no oji tu se nti woni okuru no jai a wo ware foforo no na mo nkomodie no one ba ko na ntem te say me Antina, since I'm nimi crew try and 8 years and boy cramania so back pe.
one tina bibia ni hwa ye suspicion just a bema na adwe ye nse bia ukunu dada no sa ne wo ho ta ne di nkomo no aduane ma no David antina me nyame ne nyina so me no kra pa boy no 8 years ameti ye me kra enene be 8 months no bi madafo bi be sra me kwagya ne kwan na me hia no na me say na me say George no say na ha na me say me fie wo soro ha wo no say aha ti etwa mu kra na me ka che boy ne say boy na me worry no na o mo ampin no say aha me da me di hia boy na no me hu since I'm worried. Ti fanasa ukunu no te say wa ware pen why na obo na mane ono kra ne frɛ me madam na me madam ba e ne e pa ne che no ogitum say wa hu hia ti ugidi say ne amaka no be ma no wage atum sanda me ba che on say me kru no ti senka wonyi ntum a e ho no e say wo ma me hu say mi ti no wo nware me bi e ho no kra no nka ma me hu die sese me ye ba wasa mama tena ho for good years wasa mama tena because ye tuko ye fie ho no ye nya buru 3 years wasa mama tena ho 3 years na sa fe na wo be gina sa asem no so die agya me dia ene na me anga sa kra antina me se sia me wa hai Rose beba ti unyi ni se ukurin wa hu kwa bo na ebe so antina on timi nka bi da okay Isaac wa homa no so me pa cha twa o te nka ye da be me pa cha me last time me te nka ye mini hu no se personal ye da ye koka asem no ife say ni asem ye kra 1 year July no 1 year Isaac good afternoon. Good afternoon. Kani upom to say e patro me ho ya pa ma no patro me ni mo adom no nti me ho ya pa Ross wa yo ma so ye na de mechiano mechiano ye na nya ye de e na se na o ya me yere ani mechiano ma yo onti Rose what to say me frame sweetie Rose what to say honey na pom to say no yo na so eh boko me ti unga jo no ho so frame no ho na adwuma mu ti say boko me buso gaga okay de nyame ase na so eh so eh nyame adom me ho ye pa na nse na me ho fam si ade me ho ye pa me ti apopa okay see Isaac anama Rose aye adwuma na mame Rose then how o say unim oye ka bibi o say enfre me Rose from me Annie ana sweetie say afia mudi me ba jai sweetie una Annie na oye sweetie me sweetie to Annie kra no wa homa no so de kra ono ka kire no honey yes me ba cho sisia no me ba cho me so bisa o say oyire ne mi ana say enya oyire ne me sisia de fine, you're free, you're fine. But said ya, me catch a man, so one can say, I will say, yep, yes, yeah, was our case we home. Mantia see ever say, you be jai. Okay. Both families in the ATIGYA. Okay. Dear Amma and Yama uncle said, yeah, you can't, yeah, according to you, no, properties. Ajapadia na wo fi say misisi wo na wonti ase inti so far as yenya enko court ho Isaac mpacho yetie pa inti say yenya enko court legally no stay na where me into another metiasie okay meba Ross meba I say den tina me no me hun say yes be wo ni obey intem pacho ai mama what baby obey ti baby mo say aware no ye beka brofo me ye beka say collapse relationship egu and so me who said their interaction mon kita wo the AFM ye ne fans wo Facebook nyina age ensem ti den tina wo gina so a wo jai wo in the first place you know apart from say we hear me yere no we are quite related. Like why I said
my sister. Inti ama sadono ewo fine. But what we say, our biano sebejina ejina trust so trust. So word no trust. Very important. Mishia no from the beginning no me mano ehu say me oba wako aware dadie me mpe nti mate say wa ware da no kra na o si da bi mprantre yes asase no de pem no me patro ai o de pem no Rose ya ma Isaac so de pem wa asase na me patro dabi me patro Sasa me no be kan me pacho o share me no ye tena be for 1 month 2 months no obisa me say yes wo kra no wo ni be ma bi na ti kumase na wo kwa no ho a wo ni nya asema na wa ba me ho na me say ene na fra mi nua ba ko oye police ni eno kra na dan popa na bisa no say ye no kra enti no friend no was wo wonde wo hu be ma bia me ne ti wo kumase me ho ne de nyame so no kra me ho no bisa me ba ono so ojina so se ho no sa na obi sa me Isaac also we mo san no mama so say mami sa no sa se mu we ya e woni ho me no sesi a mama me nkwa sori yo me enam case we hunti maja sori ko adan me nkwa sori adan enti for us to know say you know ena o kan no kre say ye me no this say ebia dua bobi ebem Isaac abote meba wo de dua no kra de fato ntan wo twa no kan sem o say odo kata boni nyina so mama odo a ekokun wo de mama kata boni so o adan ni kunu dada no da so ne hyehyɛ ho ana man pato da bi uyi enu fi ho wi I'm not just basing on one point you. But I know kaho. I know kaho bi. Ni suban yan kasa ni suban. Rose suban say ma mi si awo no me ne wo na sa time no na me wo north. Na me mpese wo be transaf nti me de wo kan me ho wo north. Me ne no tra north for almost 3 good years. Me ne na wo me fa plan bi say yentena ho na ebia in future no se minya transfer na me ba saafo a na fe mapɛ adwuma bi ama waye first no otiase ye ntina ye tekama kama e wo no obi a onimi ye bia no enim how I love her people emma ekofo a na e wo sa akoni so nya aka se sa akofo we ni enu awade ye di efe Sietra kama asembia ni ho me hwe me yere de hese bema me ye bia wo na me ye ma no I say kosuma me iti mama on te se ono akasa aka kira me se o pese afedie wono so ye adwuma oba kuma se no be adwuma se adi we ya discuss we se si abotre na me ya transfer na ina ko safa na wala na ko sa ti adwuma me ye bibia ma die be na ehia but ko converse me ma meti ase se at least ono so di kaka ebeboa na me hwe distance no but o kan sa no na me so okay fine yen so yentumi anwo but ye call ho no yenya akoda bi wo ho a no ye very good pa ama ye ye bi enu no kra e kan bom e je sa akoda no e hwe no nti abra oba sarafo no me be biye shop we be biye shop e de ma no e wo mu e no say afedi on pay store no kra bi na ye nto hwe nti oton na mama misi dan edan no from asase eni ni bibia ni na misika ne wanga na kra ni ba mi nim say be ma odo ni yere die aja se oni sika kra wadu ani bibia mu no saba no ena oye ma nti na mi nim say ade bia menye bia no she is part of it
legally no adibia meyedia no she is part of it. She has a share inti asase no me de ni din e kan ho eye ne se ye ni enu na ye to ye me na me si dan ni nyina wie ye but me de ni din e kan ho se o kan ho bi okoti na fie ho no afi me hu nipa bi me hu nipa bi e ba fie wa ante sa oh chesa o pam on pese me hu nipa e ba betre fie ho afi di emu a me sister bi ba betre na fie ho man sam kakra bae phone so krampo na ofre me ye resolve issues no afi di ye resolve issue ni mu no no kwa na me sister no frɛ me say o mi kuro mu na me yere say e man no e ma fie ho bio e okuma ase nti wode ne ma ebre no nti ana me say o yere de yɛhyɛbe obuo na me yere nyu obuo bia e de ma me o ye ne ho say ono no ye landlady ono this is like senior we you see a sweetie and into obey mu pretending pretense me so confirm maru so metna se na wontie na so masem ti we pretending Rose person chair say no do ahobrase wo mu ana pretense pretense here opamo my sister without telling me the friend no say sweetie my sister say you na ade or say me na me kan ye man for na esi ha bi na me say na you take this decision no what can tell me na nua ba ko e wo ye sebe na ne ba e wo fie yenya wo ye di no na me try how na what you say me no ha me kona ko fa sa nua o sister ba no yes me na me share no me control no school e de ne kan dia ye fa no esrim no e kan ho me na me share mo e yo mo bibia na say we be take such a bold decision me sister no she came because of me na me dey no buy fio anka so didn't point na oye ya aka at least friend me say oh sweetie like ebia wo sister no say you nti say na me pese ebia me kan kire no naka me ma wo say 2 minutes say okay go ahead because me obia I don't tolerate any nonsense. I don't mind say ebia ninu aba not mention na ojimiti na ma support no way. And I always told you say me woni pa bia ba fi ho na so ojimi discipline the person me kan sa no o say asemo oba na ka che me say o mama ti ase sa da ne say I don't have any house in Kumasi. I should never think say ebia more than Kumasi. Sana Rose kai Rose ben kasemo no ben ebra ukunu ben no say wama oyire na kuma ko brim mama ujidi oh mama I can't lie fear me obia onimi dia Isaac Mensa obia onimi obikurom adwuma you can come to where now I am. Come to my bosses and ask them. I am plain, I am frank, I don't lie. I did be a man, you know, I will accept it. Oh, did not also catch them and say, I don't have any house. I call her brother. I say, I call her brother. He's called Isaac. Matthias Isaac, Etoda, a man abufu ba, almost my be a but naturally no. I'm so bad. Yes, Mama. I also thought same way. Say, I thought she was annoying. Yes, I thought she was annoying, so I came down and cut the lie. Say, annoyance there, and at least best a day or 2 years, heart must come down. A day or 2 years, you know. Me mama na for be cry a friend no. Me that back friend be say Rose say na we can na edan no sa statement na wo kan no do we say stand by it o si su di aka kire me dan for say yes she meant everything she said
Emma me jina so e friend ne maame ne ne nuanom kan to mo say eh sa na mada inti obani ditum say wasi ne bo no kan wasi ne bo odene sabo ne chest I swear to me 3 times say Rose ben kasemu no ukunu busa ofa mudan wo no osema na nwene ho say edan a ono na esam fifiri oba o ma ne nya adwuma da wono ato asase ehunu say wo se ne yidin ka ho no wo so do se si wo boka kire ne say woni dan bia anti na me pa cho gina so mami ka just ayinsi so me pa cho edan a ni nia ne ko na ofre me no da bi yi me ho ano asa me pa cho ho no dia ma ne ba sa no ofre me na oni me ko fun so se me masifie da na wo se fie na mbisa se ebia ye du lentil no eye misika emoso me kwaji no odi bi ka ho me di bi ka ho ene de ko fa nua ne be boss etimi so fie no se sa no so ka na se ye wo plot na se ye wo like ye wo cars dia because atam no na so me buafu eti sa dia me so fie no masesa ni di mi di aye but antina e do time na asem na o kan e do be 3 you know say be 1 week 3 weeks no ni na ma record o me phone sese me free me kun e pa ne chew say e ya bufuo e na aba because e me ni nyina ye japade ni niam me worry no 7 years ni o mi sese da be na ni nua ba me chen ya me ni obi kun ye ni niam nyina gu me chen wotimi ba holidays me ni koda hotel na me ma me ni niam nyina gu dani mu na me jai fie ni dia ma no me nya ne boni bia entron kwa na oka ho mama anya no kure me ni won koda hotel wa bra wo busu afo gu nchen mama yada hotel da na mum tie de ntia yakoda hotel for 7 years na me ne tena ye no yakoda hotel once but there me hu ye ne say they have always been in the house mudan no sabre mudan so single room unuanom say na te single room mama sada no ya satan no na wo single room fact be say unuanom say na mama me patro mama flow kaka na utwa ntro bebre satan no na ye wo single room ye no kure satan no na me nua bia ni ho na ye only my mother who was with me in Kumasi nti abro ba ye no I decided say me free kamale ba bedu I will let my mom go and lunch in the hotel but actually no me buy a bedu fie no na me ne chance na me say oh odo na yet na ye kwa no wo yempie we are always indoors because yempie wo so a la ku mpie we are always indoors so yen take this advantage we instead of my mom to go and sleep somewhere else so mama be kwakoda hotel no mama me fa ma worry married couples mo dine no kwakoda hotels me mama and she slept on the floor and our phone nyina da dine back home. No, I went out with my wife mama T. It was just a coincidence. Mama T, please give me time to explain myself so I will. You understand understand you well. Matthias, and then so catchy. Okay. Catchy, mama. Answer na. Ebi kra. Never feel no. Na me ne kra. I can phone so say me ba be do fia. Yeah, me da fia bio. Yeah, because I want to change things. Mo be kwen. Yeah, be pie ebia. Na hotel baby. Best ebia 7 days bi. Na ya explore kakra because we have always been inside. Akwa say da bia fie nko a. Nti na me ne kwa Canada da. E na obra mo worry what dying. Oh yes, ma'am. Mama. So yes, Saba. Rose. Also, yes, style back what day? Yes, Sam. May say, 7 at times you have to change environment. Everybody and how he builds his marriage. Jamaican wanna say, City, we have always been in the house. We have always been in the house. I want us to just go somewhere as small and just have fun. But I like Matthias here. Then my mother was also one a coincident.
So when she came, they are so say wo mama aba betra wo yere nchen. You can say coincidence. I mean say wo be man nim say wo mama wo yere nchen. Mama, ye fa decision ne say anytime I come home bia no ye be call out no na mama ni ho. Aka be say 5 days. Na ma ji leave aba fie no. Enna ne mame e baaye. Nti obaaye no me ne no kwa bon koma yesere ye ho no. Me ka kire ne say ene say we di afa o. Yanka say mukura ye plan say anka we are going to have fun somewhere. It is a wabadia single room no. We can not all be there. Inti this will be me ba Isaac. Would you leave no now mama nim say would you leave aba? Man pacho dabi. Wo bon na mane say wo ba. Man pacho no nya aware but tie. Me mama ba bedi. Man pacho tie. I never even this case has never been part of a case in court. She has never even made so I'm surprised. I'm surprised after the same way about the part of the issue. Mama, I'm surprised because I same way no. I said Brafom. Now me pese me hu ne say oba no pese chese wo wabusia wo so oba na pam wo nkofo nyina. Mama, tie. I started by saying say Xhusband way na say na what na dia like I never married her. I married my wife because of say she loved my family. So who worry no but young can you kakra who worry no if we say asase no do abusua Misia no not to abusua time na then the best sama afi de wa betan abusua mama tie me person tie say my wife never came in for any good marriage or buy for properties. No, so mama time one I will explain sequences for you to know say a Japanese thing na me yere buy because me see fie nwie ya pe na me suba sesan ye me see fie nwie no I have heard her say who see fie nwie sabre na oba na omubui say no manya accident mama enya accident e me say who see fie nwie oba na omubui why is she telling lies? Share. Rose, I'm making a submission point by point. Unfair before Bianca home. It is all challenge you and just a chatro. Okay, but she's making a point as you are doing it. And to say, in case of just a wine, just a chatro. Who count here? I'm also okay, who see dining way no. No when accident we bonus man you want to be sorry. This Mama, only accident for baby or cancer it is a lie. Tia bibi. Mama tia bibi. It's a lie. Tia. Me worry no. There was no. You want no for no. Those who are putting out the house no where you kumase. Inti ewo mu a wo mo freme say the sika no asa wonti e bibra inti say ya na ma send sika last mo aduma no mo freme say wo mu nyɛ sika quarter cement banana president sa place no na ye village na bank dia ni ho inti say wo send sika unless you go back to the district capital inti e ho no so I pick a motorbike and she insisted said she will go with me. Oh no, but motor na so. Yes, so we went together. Yakwa bike ko yisika. Send ko ba fit sa guys no. Nearby no go no na edi nkomo. I wasn't speeding. Nkomo mu ana. The first time a blast here. Into a blast here no. Be all fair. I don't know. True. Just a moment, no free motor, no so bad form. Yes, but yes, I calm down. I'm saying, make us a me mo, don't shooting in a Rebecca, young po. Rose, say me man opportunity. Would they fun say, near maybe I know who Nasasiano, more well, Rose, as a course. Ojo from so too. Because you also mean accident that. Wajia tu say me accident. Because wajia tu say me bubugu ho. And I mean to me sorry for you me to address 9 months.
Isaac, we say ujitum say obubugu ho. Our dead dross bosume nkron. E asembisa ujitum. Oboa. Mama. Sa ayina onya no kra she fell sick but na nya accident no enya sa onka say accident na bubu no obusa say owari wo na ono te no ujitum say ebedru brebi obubugu dem ujitum aye no kra me pacho honey me pacho me pese me bisa wo say ebra me hu wa wonua mu nyina ate me nchen why na me didi na tamda why na me timi pam woni firi me nchen da unless wonua na wone obi kon ya me ka kire ne say onko kakra se de boy ni mpila no na mom se de dia sonjo ba ya me ni akra no wone boy ni ntam na asam ni twa me mema na ba no apart from ono why na wo busua mu a me Rose meti ha me ni nya asem Isaac yes ma obusa wasemo ne pacho mante de okano ose opa oche osre busa ono tena ye no ye yunua ba bia oni obi nya akasa a o kasa won kono eto nchen a ubusua ni ben na obetimi appoint no say ono enya no kasatia ana wadidi na tam ana wapam na firi nchen da yesa munua ba na but answer na enti sa unua ba ko pena na ujira so yes na unua ba no waware pacho daddy onware enti me nkasa twe unua firi unchen de ti se koba se bia unua ba akoka bibia mabusuafo kwaje atum se Rosa pam no a ti obeyi oyama mama tie bibi oh it's let me say no I wish you invite me to come to your studio okay wait you be be another chapter but I assemble so me say fanu say me ma I will never do that it's na won fanche no mama tie bibi tie 2 wrongs do not make a right mama ana na won fanche no mama yes tie sweetly ani no eye fe mama eba the sano because I wasn't annoying. My friend said, "Oh, I didn't now." Hello. Yeah, hello. Yeah, me Ike. I asked a simple question: say, why take such a decision? One more man. Fan say, Saka Oka say, "Oh, Ebia sorry, Ebia you never buy fine." But for her to make a statement, say, "Wo krano, we need you kumasi you." Na edane si haro media na nya wadwe meba Isaac me my wife tie so a lady to go that far down I will never tolerate it Matthias say person say aware ni ntikura waja sorry baako yes tie nno ye ne ye tie for pa counselors so ha ye be ma oba na opportunity fa na se wanka nani aban ho so nani aban ho so Rose okunu wo so ka bibi kire no honey me pacho we dey media ye obi me pacho fache me na ma me second chance na me sa na wontena Isaac yes ma we say Annie me pacho ma me second chance na me no second chance ma oh Isaac that mante what's say second chance no will never happen no way obi abaline so obi adilane so but obi flash so kakra bi I fear living with her she can kill me this lady can kill me to me akun obetumi akume so unyamia obekume nti I will never the lady who can kill me any moment Isaac odede na bekun oh ekune dia e won bebre chi asemi minim wo na woda woja ho ti wo sure ba na den na odi bekun oh say ye duro say ye di yo open row pa okwa so wen okwa pa okwa wen onu na ko wo dey bisa no say onu na ko you ask her she goes me say Isaac onu na ko we have gone yes share
when I met her, she was sick. Saya de no, the record hospital sa anye inti ehono I took her to a spiritualist. Say na wo na wo kire no kwan no. No, mama tie. But say the aduro so I'm not going to kill her. But me say no, she has demonstrated. Ne kasa mu oba 2 minutes dia ajapade okasa dia there is no statement she will make without properties. Ase kunyi ne se wabusuafo na bi na ye oduedum jaino oba pain. Mama, what you are saying and your questions, it is like she has convinced you. No. As a person, if I were to be in your studio, I will come and also start from the genesis because you are not even giving me ample time. I have given you ample time. But what I'm saying is, if you are making me tell some moderator. And here say me busa wa na ncha so be fan personal say maternity me busa say oh yes say what I'm seeing my second chance and you are telling me so oyere ko no so yes we are dey na hu say oba no ko no so afi kra de so oyare wo na ode ne ko aduro so you say enya me na me ne ko first she was going before I met her and na obeka kire oh yes then o ka kire de di kan Isaac. Then o catch the dikan ma hu so kwadro so. What catch them me say? The first guy no. Sa guy ma or say she was just dating. Nana enye aware no. O kan say be fa guy no ho kire me. So see it's not everything that so ono Pedro Matthias here so on ne kwadro so nyesa or say how many months asa na worry no say how many months asa na worry no sa sem na o ka kire no we stay 2 years asa na obeka asa na be worry but see ya worry we no mama oba bia odoni kunu a oba say oba betena no. He doesn't refer to properties every minute. And the Dabia Isaac, and mama, Mr. Ross say trust Oba, Wakwaya wedding, I don't do. Never share them up for what is our secret when you see for 7 years. What can she do? Jam dina minka. Oba to me the assembly CEO for 7 years. I say Isaac. Ne ya onu nyina nsa wa ya ye fro ama ware na gu what they say no you never told me I asked you several times I can't say Isaac now man wo and papa you na jam ni say wo marry that na abusuani na kan bom atwadro say you have never married before I have told you from the beginning say I am a chiwade me pesa de no. Okay, remember Isaac Jiraso 7 years. What can this woman do? Can this woman tell me? Isaac country, I'm say Oba to me the same way see any crew for 7 years. Sabawe, Oya wiki. Auntie, mama can send back kunche no. Remember Isaac Oban City no bibi obeka chero. Hello. Kasa Rose. Me pa chow. Afedia ani na yira. Honey me pa chow. Me nkoto dwegu form. Me di Yakupon disro. Me ne uto 2 plot da enchi yakese ye said Betty school me de chow. Ya kitaka miensa me de chow. Umo makohuma 2 years me de chow. Me ne wotina ye. Wo dia wo so na abo me dwetire. Ena ma me nya sika me de chow. Ade bi e wo bia me de chow. Na fie ne de wonim se edu lantern no se no machi mitimi nya adwuma si fie. Eti fie no me ncha mu fa. Wo de afa be fa me sro fa wusu mbedu ni nase. Na me hu nsan me pa chow ma sema no. Monica sa wo ye be na. Yes ma. Obana kasa. Wante. Santi okay no. Rose mejina me nchen and me ya de amenye bi da. Mo fa Rose mejina me nchen wo kasa mu ne ha. Mo fa Rose mejina obasima. Mo de ojira mechi mo hwa de. Rose
Miss Omofa camera into no so Batman so one can it be hello honey. Yes. Me pa wo chew. Me nkoto uniform me di nyankopon din e pa wo chew. 2 plot yet or see at the Betty school enchi yakese me de chew. Car 3 me de one. Me pa cho me pa cho ti me. Eh nyanko me ti ase wonu akosu. Me pa cho ti me. Tie me. What 2 plots baby? Me pa cho me nibi. Me pa cho me nibi. Me pa cho tie me. Why? Me pa cho tie me. Me pa cho ka. I don't anya no friends now can. Me pa cho tie me. Eh. Why? Why do you tell us this way? Me pa cho ya me good ye me ntwa ntrobium. Me pa cho me ntwa ntrobium. Me ka no kre na nkasa. Me so me de chew. Tie me. Me na utan ye ka no. Me to 1 ujitum. Wonso to private car and a Toyota Hasin ni nyina me de chew fa. Afenso store no ye se de ye imidi tonwi e hye fie fa. Enka se wo makọ homa 2 years ni mo makọ homa me de chew fa. Ese se wo sum me mpelu sum fa. Efie ne de na mo se me chika se ni nti no. Mintimi nya adwuma nsansi fie nti no. Be chemu mienu fa me na fa wo de afenso me srew ensuo na ye mama mre se wo di gu oba na ase. Emo oba de ne ho no me pa wo chew. Mama name me because me nyini afi me nya 33 years. Me nkoto do form me pa ucho. Okay yo, Mate. What? Yes ma. Yes mama. Then I but What you dance can just am na papa na na do do. What you dance? Ti wa obara kasa then na oka. Me someone na mo in 10 minutes and come home. It's Matedia. What can you na if you know me to me no ent na fie ba akomu. Nti you know the like mama sanka oka. Let's look for people no more and value fee no. Your value we na say 20,000 so pay fee onfa fie no no fa misika enfa mama me share de no onfa mama enu ana no enti wa jatum so o chemie no onfa fa na so fa wa jatum and I say yes evaluation for normal value. I cannot live in that house with somebody that I have divorced. I can't live in that same house with you. Enti no ya betu ye de adoma beti so senia waka no yenye na sa mama Isaac ebe hia se wo beba ebe hia se per time mami di for mama te why per time ya besa no akasa abome yo mama te why per time na bra semwe ya bekoso ya pese ya famu de ti maye ho animu ni animu minim da be na obetumi anya ho amaye na nka ya fada ni na nto ho na beka obi pese a healing process. Yama kwan na ekro na ewura mu ya na ewo mu ka ebia na dro na beko ebehweti akọ enti ye nyina so se yakoton ti mayeda ye any case nko sada na in fact to be frank you know I'll apologize to your viewers say can you tree wo patch on ti can you tree actually what you for you say me very calm but abufuo no because ese mebia so keka no sa na e ba enti se me bufu ya fancheme but emum se sia no me very tight e wo adwuma mu but said ya monne me akasa se sia ni enti no me pa hi ebe susu ho na ma sire kwan say just one day just a day where mama from Poma on Facebook cause I can't stop crying Isaac yes ma a man crofore ho mama those people are crying based on the lies she has said. They are crying based on the lies. Okay, what them Isaac? Yes. They are crying based on our pet. You know what? I catch them some cost. Obabesia oyejata, oh. Ote hono. What pretend ya? Mumusu. Good now. Sugonya kwai. What was Isaac in 2 hours? Beti obana wachi.
obada wachi akwale osa onyini ye fensuo begu de nase no wonko ema me kasa ntia wo sa ma me we ema me kasa ntia wo bonia ni ba wo bonia Isaac wonim ni power kasa no wonim ni power kasa no ne maame Debbie enya was only prophetess only prophetess Florence na do tewia maame D4 ba papa enya was nti kai was kra was otunutu Isaac enya was na asem na akoso aware animu no sabio abab oyiri ogina ni padom nyina wiase nyina nim e pawo chew se fare bone che no ne ware no wo still aware na wo mpe no wo so opreja pade wa kire wiase nyina se japade ni nyina fa na bomodin na efie no tena fa no so tena fa wo se untumi ne ntena fa eno nkwada osife nsuo begu ne nanse na mama mmere mu no onne ne ho anka wukra wuni kra Isaac oba no wo penu anka nye ne be pa wo che wo se penu ana wo ne be pa wo che wo odo san na to ada pa enti Isaac wo de ne se ewura no asem wo na aka ho nsa so niti e kire nyame am obi ba wa modem na bibia fa na dwenem enti fe nsuo mama mmere ne be ye no Mimi so sawari jaya sawari nwu ye bossa wari mitian sem madua ne se akola yim pachew ampa wa pachew sawari no opew wo so yo be jata fensuo begu ne na ase mama mre mu no na onne ne ho ote onyini ye wanyini same babre wa mituo ya me awade hu hia me biew ma wade sabio ma ware ya wo me mawie tinka ware ne kora hia de na nsumi kuna frim wo firi mu ntia ware hu hia bio na we osa fense begu ne nase na onya kwan ne ho na sabio wontume ntena se wa bro ba na wachie oba da wachi obi beni fanso nua ba na be ma bi bu no kwasea be yini free sa problem na wo de na tumu no why okay papa sofo wo ye be ma mutie be ma ya ma ware oba me nua ba metena ha na fe confusion na nenam kumafo so nsenom na wo se edadam na oba na oyereda hotel mame na anyway mame na ana mame oni dan oba pa Isaac medini wo yaw pa sesi akwa yo fa so anka wo be kasa a kire mame difo na wo se wo fi se eya baba wa no e mame no anu kwasem ni abrante no wan kire maturity kura bibie no ma chese abrante no wo bi o wanyini awie fi se sabe akechedi akwa ofere na se enti se ka sabe wase kura na wo studio a ena ka sabe wase kura na ka kasa no wan kasa yi a aka woni wo kwese emframa ewiase nyina tiaw na ka ze ku bi wa no be di wase atem o se wa di na se atem awie o mame divo kasaro wa fo mame divo se na se etu o se mame ne ye di poboni ni were boni aye wase de wo sa mame wei obi a wa wo batete na be na nyina mo aba ware no wo tira fidie so kasa wo sa mame we se o se na oni na si wo case wo ni wo case we tira se abrantie na kasaro abrantie na kasa mame na woni a obrase woni obuo mi na me ka kire wo ti papa ye hwesa wa ye ngu oni obuo mame na se usha nsama be ma ne ka fa oba no ebetumi abasa oba na ye mame na oba ni ye bibia because ni sem ni bi wo no mo a oba ni ka wo se anya no kure oba ka so obubugu wo no so anyare anya no kwa fe de wi ase ro wo so oba ni yare eno kwa no na betu ya ho ai ewi ase wo so oba ni ko abosom so se no so ewi ase wo so no de oba ni ko e abranta nya no kwafo wo nya no kwafo sabi ye tie ye nya nkwala na egua na sabi asemi wo no mo a dasini ni wa asem no ho bi ni etwa ye danse so be ba ye etwa no papa Rose say onfa ai mami na me ni Rose ya dwen wonfa ewi ase japade mami na ye fa ko ba bia papa bia o ka say japade mami na Rose tuwe mami na hwe mami kire Rose tuwe ka nya Rose antomo baako otomo baako ya me shire ba Rose so a Rose betu ye gira fa kwato ka na ye tuye ka wono anga so ye hira no to ho me na ka to ye fo be ma ni ye ni se akohoma ma no obi ne born no besia o de ko bidie ko mami na me ka cho Rose to wono mikrofon man so wo ye hira dada mikrofon man wo na wo mo
one and perform woman and what adopt woman sa waiver on to me. What we say, why any mammy wajana, no akofan and quadama kuma conson. Rose could be dear pass the show. Rose Oyeshira, what they say, Mudata, Nanyamisha one so, Namiabasa one so, Etibamina, yeah, so free. There's a sour die so. There's a sour die so. Now, so Rose song what it be a wa. Isaac, one first one make channel. I don't two bosses. I don't see one of them permanent. Bra. Man, so cool with some big wasum. And now be a Becassa here. What cry answer in it? I tell from Becassa, what to your cry. I said, no cry. Yes, tell. Man, no, customs, you know. No, can only money. Oh, Tamahabo. So, I put it to you. So, go school that. Bravo. And you know what ya school no now for Fiagre. I do papa without him. Obaneta trap, I am you fire me. What are you fire me? What do you fresh? I want to know. I didn't school walk back here. Now, guess one kind of grandchildren. I didn't one kind of grandchildren. That's why are you from? Why are you from? I can't create a sister. Why are you here? When you want the other day? Why you want the other day? One year, on some quality. What's it? What about you doing? Yes, you just say, well, bad or that's in what's in my minute. Not in the walk of Babay, Nukunu. I don't tell on a carbon. About 10 us and nontina. Bama beja neja tete and can't so say ma beja was and nontina Bama beja nina and neja papa and I say nontina or baba beja me patriote and then you see it this is it and eti me catch up papa no se nisuku no akwa no wanwa bia wa mu bia no one de ko be sama eboman eti sana tie dia o ma ne papa no ma me sa ko tire ne yansa ye sana papa ne yansa ne ma me yansa no fa ye no eye fauro kra eye fauro eti me catch na se nyama no no oba anya ye no nkoche o va ye chafa ma no enye na ko no wati wo ma me na wa no wo ba pa ne hwe so ma jare when you have an audience, what do me? Sandy, what dear? San will be what dear? We are fucking you, pa. San will be what dear? What a Kafra, Mouse, down the crazy. I don't be a jan 10. Bible says, Sasaba, Kotana. And Takra, dear, at one who know do an F.U. Nantakra Bonnie, dear, Fanny, Quatrequa. Na bema bi wo anu obu abraboma na wanu hu sa bema no oba wa abrabom bema bi wo anu obu abraboma na obetu wabrabo asa de akwachi na wade wo kwa class 1 bema bi wo obu abraboma na o mebua wo abrantie yi wo se wako school akosu school nyansa na ade na bibi a me papa ayade na wo papa ka sai wadafo drop bani a wo chika no driver no onchuni yi enti anton wo papa se ne mesa peka no na miko akọ ya me de atete na ka ni kwadi encher enfianum ne no ka ni nya sasida a tansidis emra ye ne de ye dua bia ye betwa o enso no mama chumo me ne sabela ba na mo de shomo so no ma wawe mu no ye nya sa de no o sha na ye ka ye jai edu me bia enso no ye sa ye ne ba ma no ne brom kwatena asese nkonya de me de yaw ne sa papa branta ne papa etimi ka sa ya ba boy adwe posi ya begu aware ne dada nanti awraba yi kwa na aware chai DJ Remo DJ Black na wanya juma net ana me nua DJ Black wanya juma se no mka che se ya mafa DJ time na ye fa ka ho na me bisa se ya papa oye Kristo ni mapa no what make see abani boy adwene pose ye begu aware no hwe ba me bi adwumboni boni tirim bi onye ware so akim waseme ma anya adwuma na bema pa ka so ma anya adwuma wo ba jaware no na kwaya adwuma na nka rabai wa anya na adwuma afa no no anya na adwuma wajum papa nti
ana aka se ro benya na djuma anya suku nkoa ne nyansa o yesu sun kasa ntia ye nuanom a wo mansi suku dam da na nya suku nkoa ne nyansa na fa wa nware a ami musa rose asem kitwe bi rose yenko inche eye amamre yire kete si ye ja ye hwe nsongu na ase ne to sumienu oba wan ya ye fragile ye nware wa na inche fo mamamre no me pa cho nsuo ne de o mamamre se e se di gu na ase ba oba ore jai de ante pa cho mo na mo ye mpen fo me minti bi da 0322494771 Mr. and inche for number pa na ye hwe 0322494400 0322494401 Good afternoon. Pachodin Ayeti Isaac Onyabutre. Yeah, woman said, it's an anya, it's a one kind to worry about anything. And we knew what the new being of the idea one yard. There's no over here. I was said, Oma, Bibia Mokamani future. Now, we need not mark. I can give them money, mamma, warrior. Now, what the Mobusia for Adnani. Modibu fiadane tourist center Mobusia for some coberin. And yet, a warrior, we are worrying never good free. A Kumai show. Oh, at the study any day. And yet, them an old amateur. A man so Usukawakma to him. Okay. Medase. Miss Oba, tell, no for fair to me about so hello, good afternoon, Pachodin. Hello. Adja Remy Spices. Hello. Hello, good afternoon. Auntie Naa. Hello, Pato Yanko tell. Dana ya be. Naije. David Yanaja, John Boy Jim. Nyawira. Ai, Mayra. Auntie Naa, Zamia Homati pa. Na ojina sembia ya mami di phone kan mami. But ojina sembia after some kind say. Dia wa wale jai no. And so that any dia wale no. And on them said, many dinas one and papa is answer phone. Nanka, Bema dear, Uko Wali, I then out of a go volume. Oh, that the mine or Casaturn. What do Wali, what was your chamo? Oh, I know the Babuzian a day. And upon himself in the Banako school, upon a Banaka, the Ozo did in the Banako, Namanu, Airway, Nebanica, and Nakova doing Nabano. Okay, John, may I say hello, good afternoon. Hello? Confirm. Yeah, actually. We are banner. Young offer Amazing Grace. More a jump of broth for our house. Amazing Grace for market. I was in a collar flip and I joined a job. Now we shall Amazing Grace of Kwamwa. I was a brothing edited as a father who wanted to be famous to manage Jumano, Manuati. Now, the club broth and make an a best. So, Jimmy Man, do be a Mukwa Walia. Or Mususun Kasha. A man big Kasha Papa Walim. I dear Krano, no clue, Bopo Demon. Hey, I did see a net P. So, suppose to Kwan on Bushus on Baye. I let them by Bossy. Wait on Baye, I let them by Bossy. To do your Uncle Manu, Uncle Fabem, Manon Nejaya. Men can't get about fraud in all. The men now catch me. I don't know in the panel. I want to Marco Wano. So, okay, me does Mama Gloria and Nima Prempe and then. New Jersey Lina, some you'll be a common penal you go so said the Bamaka campaign some to Koraba, Kowa the school now. Hello, good afternoon. Good afternoon, Piani. Uncle Yamaka Obana said 1 hour and our railway M1 after yesterday and soon for now. Omoma warrior, no mudu matisa, almost a warrior, Omodia, Omuna Omoma Emma warrior. Nayana had near the do. Okay, me da say, na ne mame by a coincidence. Na ne mame nim we be share. Hello, good afternoon. Hello, Pacho, good afternoon. Pacho din. Me Pacho me DNS, me ka free akoko space. Yeti. Antena, nta we e kosi obi di bia di me.
And then 4 days, no, they make our. Or they make our no means blame you. Aday. Me personal line and come if okay, myself for pen and paper. So abandon the car to a man. Oh, I am vice versa. A man to be making. No, I'm my you more happy. No, Obano, no, I pen one can pray. Ah, me who know be met here. I want any panic temple, any panic will brutally. Or say, no fun. Me while in England to make quite Juma, but make quite Jumano. No, I found no question mine. No, never see you in time. I never see, never know fee. Okay, I just phone number, mamma. The number go for no so mamma 0244 584 326. Secretary for call no mamma 326 584 326. Any secretary in Casa Sisi and Amenya contact. Miss Amin to me more be a man to confirm. Yen to me. Ye peje moi. Naturally incompetent and a quarter a day. Ye ho abusiafo a free enche. Me Rose abusiafo ha. Ye beko enche na yakohwe. Ebinom so mo peso mo sa nyem bia sa o mama mre mu no oba eja ware a ye nware na ye behwe de nti a Isaac papa ejina ne ogina ye behwe sa ne kwan so a ye bebobo ho nti oso fa pen ene o paper eduru a watumi a kire wadwen na ye makwan na se beye ebia nasom nye ma adwene ye na ye piepia Rose hey duedum ebia de okan kra no once no oboa ohun ni krunti ebia sisi e obetwe san Rose me mo akwaba yeah I know auntie na Rose me to go ewa me ba shine asa ohun kro bi ovim abofo bisa oh ewa na ye interactive my who say comment omo anano fiadom hwedwumade ense ompese omo enjoy sene na ebekoso no ti technical yen kanche moma mo network no enye stable na asem we no ye pese officer nsunya ne fair side nya fair officer te ha na mu be him no na se ye him ne ye tim ne akọ ansa na officer bekasa no mo make sure say ye dem soko mesemo mo hia reinforcement amonka nya fa bi free temaport mremo na officer nya adwuma officer wa na ba join oh wa o title ye den for me a Mr. still. Oh, yeah, Mr. T. Me ba porter di be na mebo. Se bi ambe yika na mabe siu so. Isaac Mensa. Commodore na. Za Commodore so. Oh, za me name Commodore bi wo. Oh, okay. Jaco. Unim Jaco. E pacho. Ono de me share name no. Oh, okay. Ko no enche enti. Okay. Ne ye be huku. Ye ni mo Commodore si bi pa ye be huku. Obey otu nche oni no. Hwani ye. Mo fa camera ne ntel so na hwe ade. Nim ne pa. Oh za. Na umfe no. Mpacho. Menfe no. Oh really? Uji de said you see three bebe umfe. Ana o yonu aba. Menfe no. Oye both. Oyonu aba. Ti infiese ni na ho no. In a way, Mishia no dear best 8 years ni. Make us infiese ni na unhu no. Best 1 year 4 or 5 months. You okay? Ba join. Ta, unfe no kra. Unfe no ba ko kra. Unfe no phone so da. Umusan se no ho te say. Me ba cho there be kra. Na you okay? Me ba join. Oyo dey. Depacho mesre atifo nyina say Friday no em say your friend mo phone so na abufo kakra ntino o blase me blase kakra nti yedika no mesre atifo say your family phone so encheme ya atosu mienu no so Meda Oyerepa FM 100.7 for you now so say Yama me sa
akwanya yi me paucho Friday you know dia me wife no ba be kan ha yi na no sebe emududu no a entro Officer, you bringing to no tell. Say ba me case so no. Me pese me di kan fa sansem bi o kan ya na me fi say e entro no me di kan e ba so. Me pese atiefo nyina ti ase say sa case we call court. E call court no Sister Rose call what the name gu sakrata we so suit number A4/34/2008 wo file no wo Kumase Circuit Court after co details e breninti ono akra kan o ma belief batamanti come make your point and sana brena so wo be kan bibi say me ware no me mafie Obehumia 6 months. Bosumisia. Me pa cho oboa. Ye call court no. Do kan ye nie. O say 26 no say the respondent retract the averment contained in Officer won BB. So who kase wo di court na chi am say wo make your point. And medical no waka say bro for some no dey fato nche go straight. Ma me pa ucho pa. Brent say asawa problems madura. What kind of court me say? She saw me once in a year. No hu afiafe. Afiafe. Ena no hu. Ena hu me. Ena say o si Friday no oba ye no. Bosumi say ya jatum. Say hono we chatro. Oka some properties bi ho asem e dan so sana mani na emu no kure ne say sa dan ne de yes e no kure oni nnesi ye nesi ka mum de nim de ba asase ni sie nsuo ne cement ni bibia ti de no ye ma wa oji tum say oni nnesi me jitum because why my wife e kwa bi aso no why my wife enti aye bi ekra no posi me niam oso mi ka ofie oso mo oh yes ojitum so oso ni ye so enti ni me pasa me say oso ni ye so okay na wako court no asem o kan ne say sa properties we ya ejapade yi yes so ne asase ne sade ma we na otu aka bi aha kran so kan say em fund bi okoje ma mu de painua na pacho beba o say sa properties ne o tan ha obobodi ni na no ni sika wo mbi ntesi aro mbefa properties no one by one me bo properties na won chere media already egum for the ya dan ne de ene de menu ni asem bi ya wo ho first property ovan bi a waka ho asem atiefo nyina wo ha sa ka na waka ne ho asem no ne ho ovan no e ho nkratani me ya customs officer ya wo credit union bi a ye frɛ no GRA cooperative credit union na ye loan card price no 52,500 cedis. Officer, who was Scapa? The who was Scar? Bosia. Okay. I can't the price in 52,500. The GRA NSA. Wa we staff. I be a witness. I can't be no. Fakakra bra. Na car no bar. Now the year you make a crack. No way to ya. Inti. It is Sister Rose because what can we court? Say. Ajapade ni na nisika nso so eka ho nti bibisa Sister Rose car no say na otua okay kosoma me na nisika nso kosoma me officer mam da se nti na meba me ntwe adwen osaka ka bi a motor car keto bi a papa beje ko anyi sales da mam pa chom okay mam da se nti se wo hwe
per the agreement na car no ye GRA credit union for car Intiazic mini car ha basa point we hia pa oba brofo a you be e fe no possession possession say ade a e wo ho nso ade no enye wo de ya. Then we have ownership say ade no wo de ya usi ubo say wo de ya say bia say ba car ne e dan sa na ma we ya within wo so say ampa say wo de ya nti saka tewe a wuhwe so hwe ya GR for eka nti saka no ya media nti e one na what area na wo chenwe me pacho me kwaje car no 6 months per me tu aye so area aha me tu 6 months per me ti asesi ya no na ye di that to so na GR for won say 1 month bia no na 1922 cedis na me tu ya sa sikari mu no na mutimu 500 Ghana cedis from source na nkaye no se ye adwuma abosome no aha nam de akoka ho nam de akokotu ya ka no ba ye no 6 months per me tu ya ye enkaye na mantu ama jero for krampo de me ko high court na se be ba me case na kasa so a atiefo ba beti ase ka no nipa kura sa ka no e woni ho na baba be kire atiefo ma hu nipa kura odis sa ka we hu fa so pa nti first car no onie okay second car o car ye one private car it's a mess bank kasemo no aha sa private car do nyame dia me very good friend I have the documents aha e ho me very good friend na auto car we are so close pa nti wa friend me say otu kan kakra nti me su car na bi nti me ko just sa car no yusu be 6 months oba yer na obeje ne car nti sa car no so enya media se Timonica me ba so bi me private car officer wo ye learned na wo ne wo yere ne te ti wo gidi se utimi ne tena ase oba rose said dem si yes mu dife ma ba mu kura mo chance ye tena ase yes mu awari akono wajitum yes mu dife afi be na na no yiri di oh wo frame ebia ani afi bi so ho yes afi bi na munye du nipam na se abrante we ne yiri pa gire mu am se wawari ye di agro pa di agro ma ba kura na afi be na rose mu di aha just right and then the okay Rose sanka kabiom ne bia obekai me ka man pacho men kai enti Rose okay here now officer just to say denti na ya mo yesa ayensi agro no denti ya me pacho anse wo kru dia obi bia no me afa ne se me nua me papa me bibia enti no I'm so me a moderator. Hey, ubedi post, ubedi no customs. Enye Oyerepa FM. I hire United States of Oyerepa. Me na me a moderator. Me stamp me feet enye ni opedia me pen me ye. Customer me a Rose. Officer say time na ni nyina ye ne dia so bokra. Me so me dia bi. Me nim ho hwe. Me say den na ya mo di sa afe no. Me ba cho, di enti na ye di sa afe no. Ya ware no ye ne say be ye ne say te say ye mi no bi hwe ya say de nipa no betimi aware nti ye di agro e frame ebre den anse ebi ne den anse ebi a oba ebi am say honey was sweetie na ebi am di mika kobam no na ebi am afina ye woni ma bebre ane ye for you know ti officer me bu say nti mo ntam go say busia na wo koje na ka ne ni wo wa sabre no na relationship ne correct na perfect ti denti no wan kan che no me kan che ni play second nya me ka enkrata yina wo ho a sa nipa na oto ka no de ansu amponsa sabe me dan for no car I use it for 6 months into oba na me de ne ka koma okay nti yam na ka ne kodi u papa ho mo krom ho no yes me ba sa ka na so okay sa ka no me car enye oba ne dia enye oba ne dia yes me to the chair me father oh sir yes bebe na to chair papa mo me ba me case ni so a
Okay. A branding tina me pesa me boa na eye Ye fa dey no so ka asem bi say me say enchifo culture say ya beba so be si dey tina wo che wo to che wo papa na nya wo yere because wo boa me wo ekwan bebre so tina o yere nim say wo papa dey oh yes ti asha say ya den na ka no wo ba ne nchen san na ebe ko papa ho try na me to be boda me nchen me se mumra okay ebe che akobeti ase afi sa issues were free ho no 2009 na mishia me yere mishia no wenchi mishia no yedi nkomo best 20 minutes na oka nsem bebre hire me because na best 7 years na me hu na da mishia no ho no mishia nkomo owo he no so okumansi na abrabo no nye easy sa mishia say ade no so wakosuya hairdresser but owie no shop kra onidi osore a ofie onye hwe ekom inti na ne danfo bi de gift ya owo menukrum ho inti obeboa no na eya wale kakakakra inti okaye no eka me obi a woni mi bia ni mi se mi wosika wa me ho na me hu obi kura na se oka asan se bia woni sika kura bitumi yi sika wa me hu ina de ma no inti abra oka asa no ehye me kodu fie pe na me call my grandfather hoko bi say na say oba we me pesa nka me wa no na ebe yi ana me kodu say sa question no say sa me na no wa ware Rose ne papa Emma Meda inti maybe say my grandfather no of here no so enye bone inti stay na you can go ahead inti what happen na me follow man no say oba we die o he dey me wa because how we see can say no e hye me inti ye dante be say 4 days peda obi madam for bi so ba me nche inti oba no say ai obi re na wo de no ena na mahasa no na again na wa ware dey say oh dabi na unya ware kra okay best 4 days from time na you no na 4 days pe inti me te sa asa no pe na me friend say wa ware da na asem o kai ne say dabi na ye implant na sa boy no so ha no bebiri akwade mefa so many bad ways so inti sisi ade obi ani go sa ndo ka sam so okay implant de obi atwe bi inti se na ne ho na e ba de sa no na me wo tamale bumprugu inti aka be se 2 days mama ye like mama 2 weeks pe inti aka be se 2 days no so yes okay ene se sa de a odi kan okuma se ha na baba ya homboa inti 2 days no so na se meme kwa no ne mi na ekọ na me so okay inti wa pakere ne ma okọ ya pe na me father so fe me se obi so se sia so obi so hu no ka che ne se gewe wa ware ajai wo kuma se inti o kan ya pe na because na ne ho do a che me inti so ka me kra menteve inti abro ka ya pe na me ka so de ada enye no kre empatantwe obi a twin bi inti enye no kre mabisa no kra eno ampa say okay se saade a saadi pa ko so kan no oyobi a like when basa okrumu ho inti saade a me soma ko kumase ko fie na ko bisa inti ampa me ba kumase me bedu ha na me ko ne mame ne papa ho asemo a ye ka kire me ne se won ware da na ye impranhwe na wale boy no etwe nti o ka sa pa na msante sa samu sa impranhwe na otwe ye de a ene na me me be ware no enche bia me be ware no nti hoy na wo se ubusa no ne mame ede ne papa nti wo mo ka sa wi e pe da aja
Ti mama no so come out say ne ba ne ware da e plan. Mama ne wa ha o. Me patro an. Mama ne wa ha. Okay. Eti e ba ne sa no. Me man so wa na straight north. Inti yekodru e ho no best 2 weeks time and after was 30 years wo yare best 3 months na me na ida na sa ade no so eba anyumire best 10 ni mu ho ko no yare ben ne hodan ba bia ontumi nya hwe inti oda mesa so sa e ma de eche inti 3 months ni mu no na afi na ade no sa time so ayensa no small boy Mr. Tiajuma, na mo just 26 years. Inti ya ba sa no. Me ye ayi anche ye. Adwuma bi anche sa. Me ni savings bi ya. De na SM ayi bi anso ni ho. Inti me kwaje ebosia. Sika me kwaje ye almost 100 million. Ya call from one hospital to the other. Ye chichi ya no. Na ade no stay na enko. Me hu sika yina sa tab no. Me ware no. Inti eba ne sa no so tell bi na your point bi a ya kwaya adwuma ho inti me hambo ase me ko me hwe no na me say no ade no sa hwe ya se me gya no hape won se bibisi a obi ya ni ha inti agya me fa no ko ye tu ni na kokodu ho na kokodu ho no me best friend na no wo ho wo no free South Road ni so o hwe me di best 2 days na o say abra wo yire no wo yare o wa ye wa de a obesie ni wo ha nti o kasa me say ade me sarare no se hwe sa ade na wo de call wa hospital today you know susum ya de enye hospital kura ndi se wudi agora few days time no obewu sa time no so atiefo me call sa mala we bi so da me call boss no so da nti na me den se me ko nti o kan no best 2 days time na me nti ase ma no sa se me ko sa emia no but na chire no so no me hwe me yire na o nti me ma dwen se si ya de like I said me ko ti wo call ye no yesterday oh me ko do ho Facebook say I say narration ye tintin let's come to the point me ko do ho na papa na ka kire me say sister we wo kunu na ekwanya ofa so ja ni kunu na eye ni sa sabe no aware na ware no pa cheda bi na me ware no kra nti ede na ware no nti o kan sa no me ba nti o kan sa no sa time no wo na ne ho fa no nti me yedi nti mi sa fa na se nti si e be ne de e hwa sika 20 million na asa to we bra na ye nti 2 weeks time ampa o sorry bi sa pence ni na akọ 2 weeks na kwati e kwa ye no pede me sabisa de say sa se mo ya me di bisa wo fie no wo se enya no kura no ya ko sa papa no ho no so ono so kan enti wo se say wo se o se on de sa no be kan because ye hu ade ni ye because for me pena me ne tena ye enti on de sa no be kan enti o kan sa me so okay me de me ni problem so far as we parents I can say wo ware da no de sa enti ya nche 2011 me a transfer ko totality me ne ko tena bumprugu for 1 year from then e ko totally until 10th of April 2011 me hwa na pena me so okay sena sisi ade me ko ye won ade na bi officer sisi no wo se ahyase no mukrom mote se waware mu bu se anya no kre afi wo ne ni san wa be yare to so ma wakwadro so a wo nko bi da ni nyina mu yesi oba no okunu kwan ya wafa so agya ne kunu no ankoyi ana ontwe ne ho na asa koye no de sa tab no I love her so much no don ye deep enti na odo na ira meba mamba cho so mi so odo na ira yes ayira mamba cho ayira but senti ayira no ipa cho mami flow kakra me pa cho enti e ba sa no 2011 ko ware no me why ni wi e pena so okay no 25 and I'm so 26 enti me why you am so okay se saade a tena kuma se na pe so madwuma bi na ye ha because wo nya adwuma enti so you bi ka akra na wo da support me ba officer me ma da usia no
oba de ubetu ne ho anamo a mu bisabisa no ubusuani ben na tumi call ba na busua na mo hwehwe na chi mo yes adwuma no ma okay mo ye me da se pa mo ye aha me fada ka so oba ba me ka che me fada se me kofi okobisa se dia wosoma me no nti ho na obusa no why not okay auntie bra ben kasemu no no kwase ni wase ni ba wo ho bebusa say ne wo baba no wa ware pen me pa cha ma woni so mo ma na mic no ma me oh me pa cha wo wa ma bisa obisa me no wa me sama wade ho asem na oba ba chia me no obisa me say na me na ma bo ntene kura na obisa me say o sa dumo phone no what tete say me ba no woni obi ewo ho ana me so woni obi wo sata so woni boy na jai be say afikura na akiri na me so me de ntese woni obi wo ho na wo ka chen so ni obi awade ajai me pa cha awade no mo so awade ho asem wo say obi aka kire ne say me ba no ni obi ewo ho sata me so no na sa boy na wo wade be say afini akiri no woni na jai be say afini akiri ante meba o babema me pa cha wa so babema ko ware oba then na obebusa obabema no me pa cho hima some media me busa say wo babema na say wo ba no okoware obi ba odi oba ba dan asembisa ben na dikan a obebusa wo ba no me pa cho no de media no de me ka se me nya ho adwene busa ebebisa na me me say fa na say wo babema be ware na odi oba ba den na dikan a obebusa no some why me say no de abekire me say wo ware na me ka kense ni won kwa wa no ti wo musense oba no okunu obi yire wawoda ofrihi tombe no obo abusua ben me pa cho eno de me say wo musabida me pa cho de so for fakasa mo nei wo ba kwa ware a den na obebusa wo ba kwa ware a ne edi kan no say ubisa ba bia abofra ne fi ento a wobo se wa ware da na wo ma so sen ni nyina say utumi bisa wo bana nkasa na wono a wokọ ne kware bi kura wona de ababa wa ne beba fie na wo de ababa wa na bechia wo ebi adadi ana mama ababa wa we ne mehu na mepese me ware no oba na nim de wuntumi misahwe beze bia wo koje oba na kwa ama ne kwa wo bana ba fie no wo fra oba ne na trase enne di nkoma bisa na baba wa yi a wo de baba chia mi media nkamini ne ho asem bia kan na wo na wo kọ kwan yi yanyam bia oba no wudim na se wo frifie bem obo nton be wa ware da o ma sai ana wa woda se we ni nyina se wotumi bisa ansa na ware no beba so a ti se sabre wase yemfa na se Isaac Musa na nke wo se oba na ware pen no e wo se busuafo no kana ma me na abusua no betumi aka bra wo mo ba fie no ende abusua no betumi aka bi krampa yenya meye wo ne ho ade kura no na bi abrante ne ba fie ono ma e bia mase ana miura oba no awoba abeware no ebia meba no setie ni brenam ni bia waware pen ana waware da se obema na busua na ntimi amisa oba na busua no so betumi aka na empampi no ba bia ya na ejina pa no ye awofo na momo ba kwakwaje aware aba no mudi ese mutumi bisa mo ba no se wona odi ababa wa ne befie wona akwakwa ware no bema na busua no nti yenkwa homa no so na yenkwa hwese adwuma no bema na papa no oye ya na okay ti na yenkoti adwa wo so adwen ye wo se ubusa ana yamfa no tra ehu hia etwam we history etwam na enya history oba kwa ware wo so bi sasa bema no ana oba no wo firi hene oba no wo ma bema no so wo ma e wo ba bia na wo mo bonton bai ye de ye bretio e agona e yasona na wo mo so mo bonton bai enti no de eye oba tampa ahwefo pa asade so obi abisa okay ti officer meba wa ma ye hu point ba ko say wo de asamasiu ne tosu biom e den na ma atewani so okay bebrebe no ina ye kwa homa no so nche ne na papa ni nkomo kakra sem no like doors untino ne tofa in the year 2014 January my friend will say data bank for was some product BFN e-park ne beef and this animal no but me koye e-park de no but meba o papa wa homa no so opani mensa ya mo akwaba
Hello? Ajaya mo akwaba. Technical challenge biom. Aja kosoma me. Nti me frɛ me yere say okay. Me call bank ho no. Saa eyi na me kɔ ye, e park na me kɔ ye. Nti me kɔ biye bi fan ni bi do odi aye. Me send usika. Kɔ bank ho fa odi na fa ye, but emom no. Me phone number, me email address, ha fa mo na fa ye. Nemom sika no eye me na. Eja ya mo akwaba. I said dia o de ho. Mo akwaba ye. Yeah. Me patro ba Isaac Mensa okowari Rose no de adwuma na wo ye fa ho ana mo be na otu yi hwehwe mo be na wo ye ansa na mu kosi nkonwa afane afaje aware no. Yo. Baba wana nem kafe. Patro high Oyerepa FM koso e. Okay. Eba no owojun baba. Baba. Odi o ba bia person no etu. So the individual na oba no oba ba bia. So the individual only them to want them me. So one of us so be someone that we are friends Jesus. We go on. I'm pretty sure. When you probation you are so bad or whatever. The circle is a way to feel to be Okoya Ojo kubisa amamene bishofu ni amse bema no nti hopa impramp na amare no don't okay but sadia tai point na mko wa no ma obe ya ri si koniaba akwa me be de pa sa bresa emuna me ban ba kan se say on ko ba bi na ni ko ni se no o ya ni ma no hu say nka wa mi yenu e de guo nti let's say awale ko nkawa jo ba no awale ke ko ba so ni kun ja ye no anyi da ma ai abojo nti na o de sa ya le na ma no nti bisa omuko biro bizarre ira re se nyane kure ya papa kan nyane kure na eso o de to na o yin mo na ba ya o se atemi nyane kure da nti awale we no ya wale de yi am se atemi nyane kure o se ai se me kan se ko fi ko bisa se ko fi ko bisa yo mo kan ya se o wale da se ba no kure dia na onye sawa no ompe nam so no pu na mente ompe ni pa o kwala mo che kwala mi ensa e kwa ade da me bia me ba mi fi no mi se tem bi sa no se o ware da e se o so ware da so na ma kwa me mi se tika na se de adentia e bi se me ya so no no ya church na lete Bible say oba oware a onya ni dem oware ya ni yire a onya no Jesus dem amo Jesus dem amo mu a unne wo kwan mo tu ata piti mo nti mo wa te mo tu ata piti we ko ni baba fi we ko na baba fi mo wa mo dem wa ma ta bi sia na Bible say say baba sumbe na kutem Church of Christ mo the Christian Church of Christ na mesreo anunti me say anunti na oba na Church of Christ okay na na uba dia wa hu say jai na iraba ne kunu ne jai ya oba no fom so ha
Make a rose so bana ware painti wo suma wo kutemu kire wo se obenya ware nyasa di adwamammo ti wo hire mu hu de enti a o ma ware ne eguye adwamammo na ma o majahi wo hire mu madam eja ni ti opa what you masem oh sir wow you be wow no una no kwa wi da woka dem ma awa meta me na jai sense am ni jai ni so me no hu se no kwa dia ya ja pin se ga ma dia fine e wo kwa wale na wo kata we ni na so the business several time look at that so I do that 1 point second point yeah what is ba mi ni owo immigration officer ma the ko the two must clinical free ya come you know the point where you in so on me ba lo for ya le say e dey after what is that me want to pa bo mo dey arabo am no say dey after what you want to know you go see to about the fire in can't aba it is slow in them papa ba ko dam pam slow bo mo dey na bra na be say ka tal mame ayesa o nya kwa nko buchi no ade o papa da fo me ke wa okay abuchi say ya me bo bi afokwa no ti na bo pi no ti nyabe ija me no won pam ana do pa ka ba kuma se beta ala bi se me stand by no say unu bi afọ nko buchi plan no buchi na fo no buchi fa ayese kokot na kokot wa ajete de bo pneumonia nti afie na kaka na wo tu pili no o ku ati edi ni ho wani abushi na fo yin nkan ko na abushi ati so ko wo ba wo mu a wo ta ka ma wo fie eja na mi bo sese wo suma wo kutem wo so ba no kobi se mo se be ma nsu se onu na eja na ye ene se mra no wi no onu so ntimi nware bio what is that me say oba no esuma wo kutemu kire se awari godie enya adwamamo sese omu mienu nyino bia mo adwaman ene se no so be hye no se oba be ma onu so ntumi nware da madam dia wo America no wonte ma see da bi wo so obi ne wow nti me da ko wa na me ba le adwaman wo so obi oni kwa sanke ni kunu se ye adwaman a oni jai if you really jai say wo so wo tire ho so ka na tire me oba ne nya de ne ho akowura mu wanya ye aware na wie odi wo mo se de waware na wie aya bo no nya mi so no aya ga me lo mu se fun so ba no ho ni se ya ka che no kwa ya ni problem na wa da me ja no aja me hwe tia konkro fa he na wo gina yi papa fa tre nine na ye nko bible no mu kohwe ko Matthew 19 papa ko Matthew sempa Matthew verse 4 no verse 4 and say verse 4 okay papa Matthew 19 papa kinkan ma ejantie na etefo nyina ye nche ya dwene wo ho Matthew asempa eti edunkron Nje chemu a eye niensa naya na nu o se naya senu na obu ase won se monke se efriviti ase no de obo odipa no barima no oba no obo won na o ka se ye yinti enu onipa beja na ja ne na ode ne ho akofam ne yire ho na won ba enu aye honam kro enti na won naso nye ba nu bio na mom wo honam kro enti de onyankopɔ akabom no na onipa bi entitim o ka kire no se na adenti na Mose share se won awarija ye nwoma na wonya no o se won se mo akoma den enti na Mose e ma mo kwan se munya mo yire no na efi evitiase no anka etisa enti mesemo se se yedo ma monti enu obi da na yire na ware fofo na wasa awade
na de obaware de we jaro no nso asɛ enti me ba sofo to me ejamensa asemi etumu se Rose enye dwamambo ntina oja ne kunu na saware we wo se egu mame na de una wo yo sofo me nya sofo de ejamensa eka no ono no eja gina so baby a won ka de wo hododo gina so na me ntie osofo anim de ejamensa eka no we no se amantam ono Rose no ne papa nyina se emantam Rose ani papa we ni ne bai ayi Isaac nyina chesa nchechire Rose nko asa koba se no what they say Isaac ejai ayi sadia ne papa e quotation yi kira ne dia ani ne ba no so ni ho kwa so ono so ware okay nti Rose na me ba ho de nti na wujai beman ma ye hunu wo na wuja na beman ne ja ho me ba cho ma woni so kakra ma me ba cho e bra me me nti wonka o me pa cho e bra me ni beman ba ko no aware ne confirm man mic koso ma me dofo pa me pa cho enfri ho confirm enfri ho kra koso ma me pa cho e bra me ni beman ba ko na aware no eye basa no eno de me ni mabusia na de ensa no e koe me say eye den papa ni jina so say o say gise dwamammonti o nti eye den na wo kunu no say wo na wo ja no so na ja wo ma ye hunu me pa cho say be man ne party no mu ye muslim say de da no me kan ye no no mu ye muslim eti muslim no boy ni ankasa de no nhye da enye bai ne maame mo ene na enti e wale ye no mu mpene say ye me ni e bet eye den na mu ja ye o mo mpene anka mo ware den de see ya mu ja ye hwan na ja ne nyonko oh say ya me na me den sane ko ndie sane me ka oh na usi mu pampampan den sane ko na una ware ho ana sa abusua na ware ma oh me abusua na ko nti ya na una usi mu de pampan na satam custom officer ba na me ba so tatam kra me hu no me transfer kra check pan sana me hu no nti une hwan na den sane ko oh me ba cha me mada na den sane ko ada nti na no ma me na den sane ko se sata na ma tran ho kakra na so na nya de se be na me den sane ko den na nyi so na me angasa me nko sorry na me nim sa bible kra bibi ewo mu a eti sei enti na ma me den sane ko enti me fa ne se amamre mu me de me ta ti mo den sane ko ye chi ebusua na ntumi ensi nkonwa se ye gu aware nkojoto eno ase obu afu fa wo ma me di wachi eno ano no moja aware nkonwa kra wo ye ne sofu bi yesi nkonwa mama me ne ka se ono aware no ompene so eni ada nti ho no na ese bibia ne enim se ye koka na ya ka bom nti no eche na me den sane ko enti sa na ma Rose den nti no wan kan che be ma no ma me pa chewo na me ne boy na ware ajai every one ya nti me no me say eno die me yo ba sanna ma wari egu na me koma animu a obi ba me ka kire no o se me ma wari agya me kuta ma mienu meka me pa cho me no ewom 1.5 year no me no me hu se hu hia na one no me na me ni bible nya so bia se nka meka e na me se ye yi twa konkrokro to nkyɛn a ene de ma adwate ha na okoware a obeka okay me pa cho man ka by me wam bisa me nya ye bra na me yare mabubu egu ho no ene obisa me se wakote se yesi me wokunu na ma ware ajai anam se eye no kure ma ware ajai ene ofre ni sister na ni papa se ni papa gira so yemisa no o mu fre ni se me ma ware ajai enti won wa me biem ana me ma me mo ba enti me madam ba ene mu ka cha se ni oba ya wale ajai ne de won ti bi da se yan wale oba ya wale ajai no enti e ho no me sa ne wo tenan e ma ye e ho no sa ta fe ni start e fie no me ne wo tenan am ye si fie ama me ho abeto me adwuma akra me ye kra me dia toka ama ka no e wo ho sa ka no me pa cho ho no ma me nche mu kakra me ma na yi wo se ono na bi account de ma me se opportunity for me din na bi bia ho a me kwaji loan me na me ko data bank wo soro ho ana me di me sika kwato again wo ye kokoti ate wo data bank so tie me a me kwa me ka se me ba bie ni 6 years me kru na frame se me nko bie yi found ni bi found me ko bie me chemu 2 okaso diskani bi betum eya no crowd diskani bi tum enkakra sa time aye boy dan so ne skani ho ne ya pai nu agu mulam so eya no kwafo a ampa minu ne police ni wo ho me ko
eko yi sika no edi sika no maami kumi mani mu 26 million and am this kan man no de kwan no de officer to buase enu esika say sika no menka because they say they are nti wo hwema Rose say sika no wo de wo mu sen officer de wo mu sen me pa chon say enu no erezi to ayi nti me sha say ne de me di 800 na koto na dan for ba ke fe no Godwin woyen adansini say won ne friend guys makwaji loan ti me fa koto na dan for na ka kire no 800 na mdi ka to ko nti achie no ebi ho no de 1 million koto me so minwi na me tono na bia me di 50 sin kakra krasa ene ska ne course ro one so ye no kwafo so one ko bie ba minimum ka officer bremoy ko bie ya mo me da wase pa so ma yenti no ne makeka ne ne mabobo so yi na emsa waye no ya na mesre atiefo se obi yantie me kakra sa account no oka no e wo data bank account number 831 732 943001 Yvonne Mesrao biema me hwewai pese obi akọ data bank when the BA Yvonne Mesrao ma me message sisi a me send sika say me ko hokọ ye e-pack nti wo so gisika we na ko bi fan na sa sika we no e fa wo sanka na se se bia se omu na se pay no se bara se esana se bia ka be 50 ne 20 to this bia sa account no I'll deposit it there jato ho sa be se bia 10 years na se bia se ibi na some project bi na bia be se 10 years time no wo hu na akoyi sia sika no 2014 na mko bi se account no ma hwe by July no na sika ewo mu se okọ ho a you go and find out eyeme nko a na metu sika tu account number dey 831 732 943001 mu waduma mu July 2014 bana minya text message say sika no 1002 obi akoye free so me read the message no na ye ono iti me friend wo phone so ye bodan no so with different money crab abeba ho inti me friend bi say Rose na sa account we am say me de sika no ye to ho enko yi adenti na uko yi sika na wa mo amane o say me ka soro ne fo me ka nya me ko yi sika bia nto ka sa na me say we have say text message me phone number ne email address na we ko bi account na na e ho na me yi message no me ke kan kire no afi na o ka kire me say na ayi bi na aka no ahontre bi e baaye na ne so ni mu nyama esan ntro pesika e de aso ne sika ne so nti okokoi am say officer yemra ene mema kwan ma etefo abempa nya ye ne ebejaje wa ha Rose umpeni biom mama me ka me say ni wiye so me so me back up semenum mama akasemenum na me peja me ka me say it's my mama obi abamu say mama so say me de baaye no e say meba akade papa so ahoma no so nya won kwa na wo ye adwuma no nti me catch us say go straight to the point oba bia omu ade 1 hwe wo watamala ye adwuma Rose men said the new ba betre me fie abra on mama ne nti no chese o ye mu ade me hu no a me bisa no asem a o ka yere say ehu hia say ono sister wo fie na say oba fie a say o ka kire me okay nti ne to so bi o mu ade de biom 2 me ba fie bese 2016 ni mu bese 10 pm na ba du fie wow man kan chede se me ba e be du fie no e koda ne dem ho ade a tie no ade a me hu ye ne se wo pie a ohu mi no o kan se na tambe na abae na me ka chede so mba be se 10 me ka sa pa na me hu se ne di mi na ni asesa nti me bisa mo ho se aden de na ekoso mama me boko wuri adam hu a Rose ene ne maame eda mempa so Rose ene ne maame eda mempa so abra sa na maame aba fi 7 days now what's the best 7 days how yes but on ba Friday no
Also mama na hotel make allegation bi abra me mama ko ni hiem wona wo frɛ no sɛ wo mra fie obaye no wo ba betena ha e kan sɛ your single room na wo kan ma ne yɛ sɛ asif sɛ me de like mama abetuma fi modem yes na sɛ si ade yakasa ye fie o 2 rooms na wo ho wo mama wo ne wo mama e da me mpa so okay ena dey biem omu ade se wase abeda won paso owie no some issues bi bae na bae na me friend say okay wo fie hwe na se sa ayi ni na nti wo friend me say te si ade asa omu a ena se bebre bae de bae de say na me sister bi wo fie ho na opamo no nti ibisa na say Rose I don't think na wo pamo no na ka say at least wo frɛ me say bia say eno kwade na no fia da o kan so oni ho point den biom yes was e kan say o ka kyerɛ me say I have no authority in the house the edan no ye no ono ne dan so the o say edan yes wa father men fan so team so wo dan bi ti some point mkokofo a esirem ni bi bae small boy bi na ye wo ye nti mkokofo a sa boy no ba me nkyɛn na oba me nkyɛn no mehu say na say na ninje ha inti me ka chere say wo sister bi usukura wo a owo ba sebe na no fia da wo kan so kofa ne bra kofa ne bra akwa no ba fie ho o fe se de afede me ba de na ye fa no fi eyi ba ye no se ba ye no onye onko ana mi say wo say na akwa no dia na wa ye Rose ka tell me say onu ye siremni na me be ko hwe wo bi ba na se ojin da achi ye yi a odiko ni kuru nti akwa no nko hona me kan say Rose after Matthias here the opesa o train na me gidi say for Matthias ye time ninti ye brain ninti san niema we nyina kan bom enema bebre untimi kan nyina ne me ehia omu ade se be ka say Rose enko ha o say before na me ba no ti oba omu na na me ani sweetie oh there be another mama because oba omo their relationship ni mama ejimi your relationship no bon started say from the year 2016 where me man sika man your business bi or started ya okọ ba best 2-3 times a onye sika no ehwa na ni suba sesa na ma hwe bibi ya ko ware wo fie won na ye court sa se na me father ye ka no ngo ho na Rose ka cha me say nínú ebi wọ Switzerland na ọsẹ ọbẹfa n'akọ oh ẹni mi nínú ẹnu kasa ayẹ mi di mirika na ẹsẹ ẹ yẹ passport na yẹ passport mu na mo ka kyerẹ mi sẹ this ẹ yẹ nya ne marriage certificate ntire yẹn nso wọn yẹ ni bi wọ họ nti wọ dẹdẹ na wọ kọsẹ mi papa ẹ de fọ sọtọ ne so atiefuọ abira marriage certificate ni baa yẹ no a wọ gye yẹ no mi ka kyerẹ mi yẹrẹ sẹ fabra na mi nhwẹ sẹ yẹ green colour. Blue color. Mere anfa me. Afe efiti sata mo. Ninu no anfa me bie. Me hwe na onfa, me chate na onfa. Nti ho na ma me hu say Rose, sa de na omo ye no na e planting. Onya sa certificate ni wie no, e ho na afi de o start afi de okasa bi a afi de properties. E da me ba beja Rose. Ye kan se mi na wie no, o ti ase se ye nja aware ye. Nti me no won mempa sisie sebe asisie mempa kra obi a onim azik bia wo habo bia hani mi subai asisie mempa nti asema meka ne se sia no 7 years na etra no edan na yewo nti edan no ye jani nti no yentumi entnam nti 2 options won yempa obi a ye value has animal bi edan ni bi sani pa ne ba na so hwia no so say okay say ye bia 20,000 so hwia na say dan no say bia wo pe fie na fa me 10,000 oh na fa mame na wo nso kona ko fa wo fie ana say yanton fie no kra nche me kan ye pe no o kan say okay ene na omkodwen ho aba atiefuo woman bi obonidi wo ha ode ante hana
Sa woman no ka kire abusua no wo sa yi na obokwaye no say Emma Rose empene dia me ka kire no so no nukunu woni niya sa same problem ni bi but the no court ma court eje edan no de ma ono Matthias inti Emma nempene Matthias inti who point nyina so umpeni biom. Yes, me panu because of entra odi kire me ne subanya oda na di wo awade ni mu no in fact say edan kwa na on oba nature edan kwa yes edan kwa na patwa edan kwa yes because some properties na oba yi na prove na me dia ba no say enkofo dia sa cars na oka yi na enkofo ka ehon krata na egu yi atiefo taxi no won say ya won off no o say afedi ye ko pa adwuma ye nti sisi ya de what na no fubie and I'm so okay fine say see as I also so be ko dia atiefo na ska bia ni me ho me pay say me ko pay bosia 120 million e ba kuma se wo dem mate ye kase ye di akira e be ko ti se wo se japade a wo woni ne ntam misika na me de talk car no ma pass na Rose kan ye wa yonkofo dia yes okay Rose sana be manase no o se ye japade a wo ntam ye dan eno so ye ready se valuation for me value na hu sika bia mu mienu nyina mu ntumi nkoda anim ma wa mama su ana usu na me ra ho pa. Oh really? Asemba ko kan me kan say esiremuni honi me na matete abofran me ma me muni abofran ti mi ko dia kwa manya o ma no ma fa abofran se akra no Joshua obi abedi ho adanse obi ene wa onim se me ba ne abofran no asem no aka na ye me ya na emom ne ka no me dancha mo so me se mi modin so meka me na mato me nwi na me to container no ana this guy man no wona this guy man me kura na e bank no na me kwaje ya me ye adwuma nya asana me ka kire o me ba ena me maton ka no maton adwuma no because mabubu egu ho ena me dia toka no wono papa na say ya plant wono papa eye wo se samadada ama wo de me mako me de wa court ama wa sensa me father enua na wa broche na waka che me se obaba be fa me ena me se mi wo kunu eti je so ni me kunu din kita ho ena wani wo din kita ho asemanti na waka no nyina me fa ba bi enua no kure fa ba Rose den na wo ka wa se enya me dia onfa me de bibia chano na mom no de mo nsum me onko because me ye de kura na awale no enye ye enti no me mo ma wale ajai bementi mi nwale me ebia na wo jamia na manya be mo obe wale oba wa wale ejai eti wonde onya me no wonko me kutoje fom eno nko ani me problem wonde fie no ekwe me stratiefo wa obese wuto fie bia sabase ye wo fie so be to na menya me fa hunde me problem ano no me ni ayi bia because I ya asem we edu baby na me afamity because na me na nyine say me kru betiri di maduru say me di na ye me bibia me ma me fa me kru ni aglo oso obi sa me na manka me wa me sa me wo di obi sa me maji atum me je bibia atum onya me sira na eche nya me boa oni na busuafo me ja me na me tira me baby because asem na oka no wa ma enisi agu me wa ma me ra ho ewom wani na busuamu ye nwale oba nya no nsa anwa no me jitum me jitum bia ko te obana kasa o mama ante meba ye nyama warefo atefo mesra mo pa asema ba ko pe ye kan o yi eye nyame na nyame kwa na onim eye nyame kwa na onim ejagina so obana kasa me why Rose 7 years ni na fa manye no wan Canada dan bisa ho se obi ya onya djuma e den kwaji loan obi a onya djuma atefo obi a onya djuma e den kwaji loan me why Rose 7 years ni na ade bi oya bia misika 8 million na oka no enye sa na ete owu nsem no atefo okeka bom me chese waka na sama wie o yes inti say na wo se no inti asama me kan aso so ni ajapade bia ka dan no asama me kan ni na se obi a wo ha obi a hu se
case na obobo di ni na so for the yase enye media yo yase sa card so no enam say eye no 120 million or to store no wie no 4000 cedis pe no nyama ame papa so for sa 4000 cedis na me ko talk card no mate me branding team o kan card no me me so enke ya be curtain say na say Isaac medical bibia fa okotompa cho bibia medical me sembi na me toye senya me na me kwati no okay Roseman me bramo na wo pagya wo sa ya akodro no Rose me pa cho ante ben no muntia me amsa mase no oguma ni mase pa ben kasa mu no ono wo ba edam wona me me ba na dane mpaso nyame na hata so me ba no me kwatona me ba no wonyi me yitwetwene nyame no me kura no me yare eti ayi what say form ngeto ano school for the student e bia na me bate se to ko no ba yedam after form so waka se wa ba dem wona me ba no e da ne mpaso a e ye tro na ma se ne wo twa because ye danya ne ye me kura na me sori ko ante wo ye fato nyame nim wakoma mu se be ma na ka wo se ejapade a e wo ne oba ne ntam e ye dan and so I am prepared why are ready osika ni nyina go for there today na beka ohema meni asam bia ka me dem asam nyina ma wakasie eti afia no me sra no moda wuroma wade mu wu ne ma me monto fia no e de nwa ware wonya mi osade me mpamcha wo okay me mpamcha aja muntie bi ma me monto da ne ma me opani unsam ba ko ka bibi tete de om kan nyina me gidi so wate hello aja Mrs. Sima Bako bibi tete hello aja metio me say do mo kan no me to mo ka sala me to west na gasa okay ene tie ye ne obedi nkomo o se wante ne o kan confirm me braso wante papa so confirm masam ne say enu ana me kan ya okay so yate intimo sawale no se me tia ye na me be ko wo to wa asmato me jawale no yi na me mama ti asiase me ba kuma wale akwa root ma me ba no nti omo be jawale omo ba akese o ni gusi o ba akese a ni be jawale kana mamle ntie mama papa sofo vraiment papa am say se olma mum ka se na ayi sen ayi rose su ojaya ware a wode me ni olma anya adwene asem ya yebobo so nyina fi na no no a ye beka asem ni na ayi azek ba mu nyina tere se bieja papa ro na wo se wo makwan ma wo ba no enware ababa wa bio etene de wontimi mfa enum nsuo ma metwitwi rose mu se wo mo no wo so mu jaya ware enye sa da tie ena se so ade ba ko ma hunu wa asem mu ne se ye fa benkum fa nifa etie ba pona nu mu asem tie ma amedie no ye hu sa ade na amokase a ye mpa ne kase ena ware no so sane esi akwakoye no so no bofre sa mere wodua so edebienim enti aware no de abanyina ne se aware no de enya de a ye yetum se atiefuo nyina nim sa aware no nya de betumi adai agira me na ye yie ene ntini wo nyina ne se ye oyerepaafutuofia de ye de siesia aware sem ye wo wade wa gas trase antipeda ma ye siesia aware na ye wo wade wa ha aha enti se aware ne begu anya fia na aware ne begu anka Philippons ni ya jama ya se ya chichira boaro no aho ne yesa no enti ba bi o mo gi aware no wo mo fo ma aware sem no enko ho girls then now beka George me pacho ye make me aka ne se ewiase de empenfo se anyina kan ne tete nkra ne nanso ya gina matete ne nadue ekoya be ma ne oba ne nanso nya nkura mu ne ye ka no hwe ewiase no nyankopon na mode na ne chichire fa no be ba nkura bom dache wanyame no a mode akata mani na mu bu mu nua be kwasia na mu ya asisi sabude tietia mu nua be nyam kwaso no no wo wura so se ma me no won no a wale de watere ho ase bo wadna fa won sa ba beguo nanyi oba na de nsa ko ja be ma wona so waja no na papa sa wade no na ne kira kura wompene na wompene anyo na yesa odi nsuo ko gudu so no kwade ba bi wasi dan na so ni na se wase ho dan no se obatoni o se de obeye no o ama ba ya na ne ho adwo no wo ba kura ni no obi nwa no enyi oba wade ja ya na obi nwa o na oba te se no ma hunu be ma so pamia na ma fa da kwakwakwakwa na ma ye me de wade ja mi o watini da
one wakobusa wadamfo no say han wa wade agya ada na wotwe ho so no kura ba wa no a wasi kwana ba pimu ne wantwe ho wode ba so aka akere ho ada nti na wantwe ho ti so wantwe ho no ma wo de asu yie na waje oba no ma nanim guase ene awro ho akere na half dancing na aka no ha ni oba ye nyame amua na koma ada nti na mo ha masa ni mo ya no eva so bia ne so entu awura ede pa so bebre wona papa no ma amesa mo wane yaketesia no bayira ba hwere pam na ne akwa bayira nyina ba hwere pam na akwa dia hwere pam eti ma me no wosusi o wona o se den yare na be no bayira aha o se yare be hypertension akoma yare akoma hwim ni wajira wa wodusa ho nyina eti me dia ma ana adwonso no ho meso wadusa no ho na wo hwe ka so adwonso dabi so ati asia George to was so ati asia enti me ka chia ne se papa so nware oba no a wo twao wono papa mo fa mo sia no kwago no so ne won kwa ne baabi na bia na dia wan dia wapade ya wade agya ye be no anya bia sori mu confirm o fa bia man de na so ye wa ho ba so ne wo fa me papa o de agya ajo dia mo kwago fa so ngogo mo fie no be ye ne ho ade an fa ho me se bia ka no mo nko abusia fie ho no de ka me kan say enne ne kire ya me ne mabusuafo ya ready omumla bebia me fie no mu ye ne ho ade so mama mre mu no wo ware a wo ne beba na so nanso mu gya ide mo na mo beba oh ye hunu bi da oni wo do be ma ya busam ya busam mamre ni enye sanya ne mra ne kwakwa gya na wade no kwore baabi enye oba mo fa ni so ni awro ho konkowu ajo awade wo show ma me kura se de no so si ate adwonkyene ajo bia gya me betoma de me so afa ma antido akonya ma me ya ma me Doris ya ma me Doris if you USA ton wa be say can say na minim be ma sa wonu oba ware a na wo ware emra menu be Isaac onimumra ayame dasa school no akobi na sabe onye fratamni onimumra sasa me ware Isaac no emram sana ne politin bag ya ba ako a ayemi anu ya me dia ba ako no so dia ba ako dia wo ya bia wonu oba no na ye na me se ware no sa wan ware abusua panyini wantim ana nyankopon wa misa hye na so baji obi ba ware no a so no papa ba junior anya bone enware wanware abusua panyini onku wa misaw na sa na me sama ware na me kunu ti me nwene na bibi agisam ko bisa maame ya afre po maame ofa ko jopa ku mu ma dwene maame dabi na adia ya mabro so afa ni ntua no akeka adia na ya mabro so ama ni ntua no akeka hwa adia me nua ba Isaac ni papa mo ye no enti se wo ba bi ware na sa na ware agu a oba no wonye ni pa bia mu ana aware gu amfiri ba akofo nche yo aya den wono kura ka no kura se asom no na mesom no mitimi anko wo mo som no wo ka no kura sa mitimi enti wo ba ware a wo ware agyan no wo free ni pa te biam onye ni pa bia mu ana me ni oba Isaac ka na wo ka ya no awraba wo ka ho mira bi wo yare ya oba wo hwewu bi anu so yare ya wo so hwe ni bi awari ya ha me na me show bi asosha enti no bibia wo bia no o papa dinim samami wo bibia ne maame no gina no me nsuro no onka ho ayawo na wo yere dia enti no asemu ye baako munya mienu biem enti so ne abusua ba dwuna bo mu a wono maame ba dwune a surprise ene oba bia woda o ka se menim me so ye listener ba ko pe odiri me ka worem ene na woda ne husband wa ha na mama do ene papa Philip ye mama kwaba mama brewati wa nsomre mu mame ye mama kwaba US boko de monam ye bebusam bi Papa Philip come mame me do ye bisa bi o madam ko boko say ye wa kwantu na afibia so ameba me wo me ma me no a ya na be de niam afa so ma wo de ma wo o mu ni me misimi ni mu wo ti afide ye ba mo ma be wati wa mra ya esa si ye ba
na me behu mabere watiwa na ono nso ehume na afi so me chia mo na bibia ya boko we de ya ba mo nsra ye dem mo se Mama Doris me US fine na mo no bronze of what so omo krom omo sham den me so etia so ye Lafayette ti den abaka che Lafayette for the way Kenya na say ye chia wo mu sa bia ye de radio eto ha ne yetie mu papa fa abewa Uncle Philip abo ejana o mane o million mienu no ben kasemo no ene wa hu no den abaka che no ne yere muka je se Abraham ntu nka o ya me ka che ni se me danase danase ye ni kabia se me tiwe ni watimi wonni me ense me ni watimi amane an sika se abre wan fanto bibini enti Israel nyina so mo na se danase pa ana mitimi aka face one thing na so na ma me hono no so me de wasepa da eni aseda ye nyame dia me say mo birthday mo fa meto mani mo ma me hu hampa no me bre na so ye Crown sponsors kwa Mamai Rural Bank mo twafo hene akuma ka bibi hampa na mu ohwam sa no ene baye line mu wo krom ne kunu wa ha eraba ne kunu agbere mo fa Philip Beba Mr. Abroti wa mana ko nyawa me surprise obi kunu rem Allah ko wadi ko wa siri mama to say wo bema mu ene so ne yira wodan so koye minua bema Joe Buno wo New Jersey wo wodan na ye Joe awoda the related ones ye de ma inshraba Oyerepa FM ono so nra na bema ana do your birthday ba kasemu no ma mi dine birthday visa me penepa Bye. Since no so ye Oyerepa what's the wo pe what's on penasem me dono me sa penasem tina ma mi dine be kuma se fine now me ba chomo waskwa me the satellite to so what's on penopa wo dono pa esa na kai oh mama esa na kai oh baby oh dem pesa me no oh yeah sure me ba cho ai fa na ye adwuma no me adwuma Central Market fa he I will go you Pacho ben kasemo no mame me pese me hu baby pot ya wo and now come we ase maye hu se o do no o pe no pa yes you be one dance for attachment bi akọ ni ma attachment wo okay attachment be ma watch Atachi den ne ka akoma se ne ya oda na wo be ya de fe to say hampa to my papa ne shem den tia oh mama ni nyina ni se o kan so ndi ne be de minim date na me ka che ne se me ya ma no bet na nka ye nura ankasa ma am ka je se kwesi ada de mpese me ye no enti minye kwesi ada o ya guy what enti o ma nya dwada o ya guy ma man kan je se me be fi be si ti den na ka che hwe ne nim na ka bebe che na no de mpese ka che ne de hey yeah the message about from your husband Mr. Entry sweetie I love you so much. Blessed birthday. May God bless you and grant you all your heart desire. What now kind? What now trust our brother? Hey sir. No. Oba fakase mu ne. Tears of joy. That's how you trouble to me. So you're listener. Then now be catch you. Ma me that was say in the first place. I say minim se me krun to me pa. But I say na dia awaye no. Aje wonsam. Me hu de menka. Me hu asama menka. Minim se odo me. Because the bibia wo yema me bia che se odo me. Minim se odo me 100%. Me nyim bibia. Na me rade tonkwam. But na dia awaye no. Lot of surprises. I'm fear dia sankan fine. Me ka chen se me di me birthday. Minim se bibi birthday de
bibi na menim se od me be pie ba bi se then no me from me kai o ka say o friend me na o say mami yesu tie me panti awia eya hia me o ka he no ase me na me ka che me sister me ne wo krum na era ma friend me say me tie no enti me hia no na me tie ne de bet se obenya me number de enti no fine me nye obi ahwe de enti manjene bone se bia bibi my manjene bibi so say so happy someone for hamper ne men na camera sin na ehwem ti era dey na wo beka dey na se wo kuno enim be na demo ba bete ho abro body ate o ma me say na style be on the left no on the right mountains ginigi ma me pass enim na ka bibi che me pass we dey you can say me de be famous na Madam Mirasi amame na enade awaye no ebro ma adwene menti ase so me ya for 10 years ni me mani hu se me dono na me nye bibi boni bia ebe ha na adwa we de ntokwa wo mu die na nso so ye kokra na ya sorte ya de man kiss back o man every check man kiss back 10 years kiss bema be oba no aha me se mo attack mo kwachire mo kwachire ayef bema na so pejamo me se mo ma camera ne so mami pejamo na mo amujire che ya hwe mo 10 years come on yeah we are content of no besio baba nya me pen na ye yo nya me pen no na ye ni ye obetumi ya de cheza ye ni ye osena funo ya person sofo obejatum we are counselor aha pa obebo na che me say ojitum oza your my counselor mo a wo mama o unite ya ye ni ye mo boa mo me se boa mo mate me bo pa ya ni enye mpa ye ne ebebo do akire boa mo no mo nya adwuma ni ye so ani owura ani mama di antina da bi ba na you ready da say me bra pani answer me mema no sen kamena aka say me nyawa ofa mam kwan na aha o yo bi yere kofa de yere bra la ba ye kire me odi ni birthday o de fa fi kire o me de bra de kire o ya ba ya me na bro so me ma na I say asa me aro I say na me de tru ni say oye me yire whatever it is oye me yire yes de be sie bia oya wo yire on va say me yire na ye na matechemu abuomu bibia mu oye me yire na oya ba ma wate da chibin obaba ye tietie subone so ne nye nsupa etu oba ni amesre na ne se wonka na komanto ne yem no wonfa na koba nyina nta ba me yachi na eseni etie bia enkunimdie ewo bere yachi mafutu ambasa me de mo ba no Mama Doris, what were you che? Then now beka 10 years. Masa akono minim two omufo kakra, two omufo. Mama fak kasemun. Ekukuru bi asie. Sa wale ebeti macham. Bibi simun tamwa. Eni ko asam ko katele obi. Be mama me wo ba ma me anasa adawfo. Mumbi enu mutimi e da edi mu nkomo da de ebesi ebi obi apade yonko chewa. Abibia no. Oye no kra ba ya ma no ya mon kama no ntum. Oye ne ba mon kama no ntum. And then the person may see the year. Ma was Xhusband. Ye na gedodo. And now go show for Kyle Mutim de Biaman Nam from sa. Ti Ohiane ba memansi ento ye boase and from home. 0322494771 0322494400 0322494771 0322494400. Hello. Hello. Good afternoon, Patodi. Me pacho tell me so something to make a thing carry. Pacho ite. Me pacho me ni aba no ni no so me can be.
Me paso me tie mu a se dama ye sha fie no. Me say be man e kwafie buo no obu oba no. Efiri say wo papa say oba ya wari na jai no eni kwan say obi wari ne bie mu. Na entratwe na one ne kwatena kro no so ma mo twem plan de. Be papa na hu so mo ye Christopher. Entimi kwan sa ne ba ne twem plan. Na oba ye housewife crampo na ye mi hunu say japade bia na wo mo ye no e wo say wo mu chemu petete. Papa no ene ne ba na afa adwene no say ayi ya tane say car ni we no eye ne namfofo dia we ye ne papa dia na kwase ebu no obu no hwe hu say wo bu kwato kwase ano ewrade ayo nyankopon so hwewoto wo nua ma no mo we okay enti kwa no dia baba wa ne fa so no tenkare won hwe ye pa fi ebi de ye no mate bema jam o jambo ama waram woni ni nua bema. Hello, good afternoon pachodin. Kwa mama Euro Bank say eye bank papa bank mutwafo ne ene ne dwa e wo sechere kwa mai 0208153388. Hello, good afternoon pachodin. Good afternoon. Ma Sagala. Yeah. Peacemaker. Ayeka. Ayeka. The best friend. No one is immortal this world. We be for good. It will change. It's done and yes she a quite good fast so power in the back. That's when I didn't say no and no while you can more while no way. We shall mammy. Oko while one way. You could cry your boss in the wife and about Wally. When the cat was over while you die and Walleno, which will change. Why am I the bush of Gina and you man Cata Walleno? Okay, Sagala Medas, Remy Spy. Hello. Good afternoon, Pachodin. The Gina so about 20 minutes of every do so I'm oh, confirm, also just 20 minutes. What curtain, minim so I didn't to be cut to call. Yent to be cut to call and to call him. About you, Melodia was a Ghana, you need engine branch or Ghana. I feel so Melodia, any noms begin with Chinchina, over Walamia. Not all bear man so you due diligence, no. One for ya, and I can't say if I could do that. If I have not, I will go and make me bow, young order. And the change of the question with the idea, because if you have a car, if you can't win in general, and I'm going out when you're going to man come like a show. And I need the idea to obey more the Jano. Then man didn't go out in a pardon, meaning himself and Piasso, was all about for that. And it was about for that, what said about your mind while I really can, one crowd will go out in that. What problem is over? The demo didn't come with them, so how baby are. That was a foul bar, and the papa quotation will you know, and you know, the demo not for bad, yeah. And I guess I'm a benefit my worry, Rose Mamma. And I want to go on to Reno, with Johnny New Year. When you have to go, when you come in now, and I come on the man of Grandpa or Baby Dadia, walk of flower in a guru. There's a now who's in Jai. I will know one year since I take your car, someone who did one man. And the papa, we need ancient Mao Ghana. I don't know what kind of is when you call ancient or Mamma may say, will be my ancient will go. What do you mean? So be my ancient will go and I will push out a chain. There's no bush of one another. Tell me now, who has Facebook comments and I don't want for paper boy and Abuno. Every other man can have Facebook comments. Making kind, making kind, my bomb modern some making kind. Now, what your mom may Pablo Usu answer our Facebook. Nana made us for no see no being somewhere. Yes. And Ghana probably now, my side man. Pablo Uswansa Mate Medase Mobin Somra confirm Mobin Somra Kwabna say Kwabla Uswansa on Facebook because Mamena the guy's family are not good. I think the guy have somebody else. Obishaho. Hello, good afternoon. Mama. Eja. Bajo. When I'm a do a bedroom. Keka home, mammy. Mama, I didn't to Fubi, a boy, you must say, ye be your company, and near the baby. Now see a betcha bois and Kenyani. A year, Mamma Miraho. Yamianum Lucrini. Said Obama, one minute, try your Koran, Sebe a song.
said the Brediasa. Say, one friend the top, then come to say, Wakakrana. It think I obey you say. What's it, my men say, Nevira Hope, na Asemba Copa Wakayano. My men is. Say, the employ to be so, nothing if I could miss you if free. And the near the good for ma, I will send the bra eka. Say, a carmen qua. Can I catch the mamma? Say, we free the mamma, your mobile. Sebe Atalia Crani Dinshan. And keep feeling in a winyam and chapapano. Okay, Yaman Kwame Dase. Gift in a neck free, or say the guy is married to his family spiritually. I mean to me, for sinner, Ejekumwa, also Bokola number super, Mamia Depa, QT. Or say Aquano should learn from other couples. Already, Uncle for your mother, no, Buklongs, what is her name, Amma Anima Amprechum. Or say what the collar na say, Akosia, mehe. Akosia bring me so the basso bakwa, and maybe Sabe to me, I can be a dear. Mamma, to say, Major so, Nana or Paco. I say about to say, Stephen, I'm not to say, Isaac has stolen from the country to buy. Hey, better than what was over or say, Mr. Cobra also answer. Messages say, Bowa, just when I say was so hetty, I was so gifting a neck free, I was so Gloria anointing, and also Julieta Jemai, Gloria anointing. No, Mama be brave, but some beware, a rabano. Mesa kwai da ho Germany for na mo frɛ no kwai da ho kwai ni mo atene ate be man so mpɛ no yire so na wo ho dia attachment bi adabia wo ha yampa na da na wo tia broza na tie na wo sa ba be you was in fifa mo ha no adwa na ejo onua saa de asi enye onwanwa enwanwa nkasa se be ma betumi akase ono de ompe oba anase ono de omo ho no omamamra ye nware oba ya obi aware ne gya no aden abrof oye broni oye broni ache se opeso kire se obi aware ne gya ne ya obi enware no na emum se nka oka kire no kra bia nka onware no nanso wo ware ni wo ware ne gya no no nye problem wo ware ne no na enyo suban ni ye na ho ne te na sumdwe bie asumdwe wo ho ana wo haw bie ni ho enti se enka sanko di obi ware ni gya no ana wo ne te na sumdwe wo ho no se enka ibi wo ka kire wo se wa ware kra ansa na wo gya ka wo be ka kire wo ho se ana wo be ka kire wo pampo se saa nipa no a obi ware ni gya no se wo ye correct pa na kwa no na wa hu ne so hwe se obi antumi an control ba we ya obi betumi an control no eno nche se wa ware agya eno nchi untumi enye de ensa ware foforo so na ma no de waye no enwanwa yie papa se ohun se che se ba bia o si 2016 ebra ni nua no ebra ababa wa ni nua no ka se o friend se o pese o be fa no kwa bro chinchi o munye paper na o munye wedding paper certificate na embassy o maye wedding to ba be fa oba na ko na kire wa be fa be ma na ko no be ma ndi mirika ye den eba be ekoye sa paper no amason ho na o chesa ware ne ye de sha aseti ebegu enti ho na ono so start say ene na ka se wo ho nyina no ene bibi e wo ho bia no o sa paper no din no e de aba ne nuanom ene ne ma menum edin mu in fact se o sisan yo se wan sisan se onipa bia no se wo di unua bone e se o dwene ho because o kina bi edin sunsanso e bebrew afa mrewa bebrew nchirima na de beba wa busua so e ma o mahunamane na ade no de wono wo ho wono ne toy bibia wo mu edi adanse se e woni no edia afi e bansei e na wo de unuanom e de akoye betumi abaso de nuanom din ne maame ne makoye because or your customer officer nke se bibi asem si wa dwumam na ye hwehwe na chi hwehwe dwapade a ye betumi ahu so sika no ko onyo na e wo ne ho na because woni hwe apart from dan no woni hwe ni pay no so e betumi asidan no nti e betumi abasa nti na be ma ne yesa nenso na oye sa na o so ka kire oba no so ono so anka nenso ene ono obu oba no fo se wanka nche no se na waware nti ukọ ware na se waware de da enu tintina nyina agi se ana o past life nyina agi se o ka kire be ma popro no
wo ka penso a chire wo de ba begina ba bi aye den ade agu ani mase ade agu ani mase nti ne wo de office wo aware ni mo de a chese wo bia antumi engu aware na se wo de office bi bia antumi ngu aware na menua hwe video ya wo hwe femu aba papa na enuma bi ha wo ena tu ye sa hwe na ba bi a omu free ba bi a omu ka mama mresem ne ade ni nyina na se wo kuhia bi a na wo nyanware ana so waware na se wo tibi ho na e bi a na ho se enuma bi se pempen so na wate ase because sana wo hwa na omu ka na se omu mama mre bi ni niam bi ntinu sana omu tie menua wo mu se omu free inche rudian ya kese ho no baabi bipo no so enti mesrawo mo ani na ho umi ensua de bebre e wa ware mu e he video yi di sua de e da mase se munya da agen so he video no e man pepe se ne a ye nyina de be sua de e be sere se wo be subscribe na wa share na atumi ama ya hoden ye de more videos akoso abro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.